Sipho Gumede na Pops Mohammed Kalamazoo ebuyile ka Good Friday ito pinini man ito pinini Good Friday ay uyi futhi vigret ay uyi futhi sesi vigret Good Friday kama mthatana ngona ka Africa wabula usungulile mixero mina information fika ka awara ya mbiri ndakuzela kambela mixavo ya 15,000 ya switirhisiwa vhiki rin'wana na rin'wana ku tiyisisa leswaku hina hi nga na mixavo ya le hansi swinene leswaku wena u ta kuma swo tala swinene swayipa u tihlayisela eka mibukoti yo fana na ti-1 kg timbirhi ta Clover Classic Vanilla Flavored Custard hi 45 rand na 1 kg ya Kellogg's Cornflakes Cereal hi 76.99 ntsena mimbukoto yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta April 2026 kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite. A swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawe na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Afrika wa vulavula na Khalanga Bet Mathebula musumbhunuku ku fika ra rintlhanu 12 to 2 ni nhlekani munghana lonene FM makomba ndlela Ente iso mixer omgana lo na FM kumengwa tmenethen tsena kubila wana ya kumemeri nongana ko Africa wabula usungurini inkari wako hitwa ku we accommodate maka ekankari lo kufika la ka afu kubila wana ya kumemeri kasike ya afu kubila wana kumemeri itaba ka ilanguta kaya tinhloko maka leti ata hina timberi ngila kubula hito timakata ku seba ngwana ba maphorisa bele ku khomweni un'wana wako uma bail ya 50,000 rand sesunyana khale magidi makumentlhanu wa tirand langa huma hiyo bail hikokwalaho ka ku va a hehliwa hi vukungundwani hi ndlela yaleyo ni vulavula hi Jan van Rensburg se swi twisa ku okay swi vula ku kahle loko languta ka vanhu lava va hetelelaka va khumbeka hi tlhelo ra timhaka ta vugevenga a swi yi nhlonge hi ndlela yaleyo murhangeri wa maphorisa a Tshwane na vo vele ku yini mahlweni va nyika vumbhoni eka Madlanga commission leyi nga kungela andaka loko va yi ku wiseni nkarhi lowa Good Friday hi ndlela yaleyo. African National Congress Gauteng murhangeri wa vo Premier Luteke xiboho xa ku va a thola murhangeri wa Economic Freedom Fighters tanihi MEC wa swa timali vhiki leri nga hundza swa ala ku hela mahungwini swa ala hikokwalaho ka ku va ku ri na xiyenge leswi tikomba kongeti a swi le ku swi twiseni swin'wana swi suka kwala ndzeni ka vandla xana swi nga va swi vula yini leswiwani hi ta va hi kha hi twana sweswo kusuka ka wena kwalaho ka kona nomboro ya leyi ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe tirhisa mathebula DPL sabc.co.za nakona ku Africa wa vulavula tanihi sweswi ni nga vula hi ku hi sungurile hi ndlela yeleyo se ndza tsakela ku twana n'we hi ku mi angula mi ku yini mi khomete timhaka hi kota ku twa ku hi fambisa ku yini nhlekani lowu mi tirhisa tinomboro totoleto hi kota ku va hi famba swin'we ntariteka riqingho ro sungula nhlekani lowu andaka leswi ukayele leswi eka Afrika wa vulavula la palamende la kahle leswi nga kona vanhu lava loko va kha va vutisa swivutiso va vutisa hi enga u la ku ta komba tiko ku milungu loyiwana hi n'wi chava ende bolani beno ku mo langutisa matimu u tiva matimu ya South Africa vona vana lava va nga kwala palamende va nge se tswariwa instead va yingisela and u va hlamula izingo a nga va tirhiseli nkani wa va kombisa ku yena u nkulukumba la mihleketweni vona loko va ka va rasa and a va swi koti ku pfula leswi swi nga tsariwa hi exam ku na section man page man va vutisa polove swilo leswi nga ri ku bukwini se swilo leswi swi nga laha kahle botpeta wo jambacha hi nga ri hamatini serious botpeta jambacha hi nga ri hamatini palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
sweswo mi ngitsera mungena lona FM akhomba ndlela nangona ko Africa wa vulavula tanihi sweswo nga vula ku sungurile hi la ku tatwa n'we ku mkhome timhaka ti hi ndlela yoleyo a ni ri ka Magomanto swin'wana swa leswi ni nga swi vona i timhaka ta ku a swi olovi ku ya kona ka tika a ku fambeki mapatu lama hambirhi ka wo na leriya xikundu a tshamaka kha ri la hi rona ra ku ri tala misava ni ri vonini himpela ri tele misava ntshemba va ndzawulo liya ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na vutleketli va ta ri languta ku la ku vona ku hikokwalaho ka yini va nga koti ku va va lunghisela lomu matlhelo ku misava liya loko mpfula yi nga vhe yi hetelela yi tikuma se yi kha yi nghena eka yi ka yi nghena patwini hi ndlela yaleyo ku yisa amahlweni kambe haya mahlweni hi vulavula hi ku loko swilo swi nga fambi kahle mi hi byela hi ta kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni hi mi pfuna njhani hi ndlela yaleyo nto wun'wana kha ku tolo hlangana na van'wana va maphorisa va swa le magondweni va ku me ntshava ni khani va chingela a ni chingi mina no vula ku mina loko ni tiva timhaka ta movha a ni famba ngona bava loko va yimisiwa va ta vutisiwa ku handbrake ya tirha va vutisiwa ku indicatela ni hala kandziya ni brake bana ni bell kambe lava masiku lama va hi vutisi swona i khome clipboard o fika a teka license a tswala a ku famba a ni hlwerisa musi se a no va ni ri ku chingeni va ka yini a ni vuli ku mungu lava miya ku tsala teketi a ni vuli swona no vula ku a ni veni ri ku chingeni mhaka yo sungula leyi faneke yi languta hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka yo hetisela hi leyi ya ku ni yeni ya lemuka ku ririmi ra hina van'wana va hi pfunaka ku ri onha i tinqambi leti a ti fanele ti hi pfuna ku ri aka ririmi leri va pfuna na vona ku ri onha namuntlha ni la ku vulavula hi munhu wo sungula wa vumbirhi wa vunharhu mina wena vona kumbe n'wina mina wena yena masivona hina n'wina vona masivona se swi ni vava ngopfu loko twa munhu a suka yima ku hina hinkwenu hi fane hi yimisa a swona hina a hi fambi na hinkwenu masivona hina i hinkwerhu ivi hina ivi n'wina hinkwenu kasi wa vunharhu i vona hinkwavo ma mhaka ko swi olovisa sweswo swi leswi sweswiwani loko no twa munhu a suka yima ku hina hinkwerhu a ku hina hinkwenu ni ta vhe ni n'wi tshamisana ku tshama hansi a wu swi tivi la ku vulavula yini a hi tekeni mingiselo wo sungula nhlekani buta mina minjhani hina hi pfukile inkomu papa matsolo nga le mindyangwini ni tshame ni vulavula hi ku a ku fanele ku va na plan B va baloyi loko va vulavula hi ngelebe leri na leri taka na leri nga hela va kandziya kwala ka khale a ni voni xichungu so ni tshame ni vulavula hi plan B se la ku ta na plan B hi ndlela leyi loko siku rin'wana ni khome nongoloko lowu ku le ka ni pfumela lava va nga hlangana na swona lava swi va khumbaka lava nga tshama va khomiwa lava va xaniseka a hi nge vavanuna va karhata mindyangwini lava va vona onge va nga tlhela va nghena ka problem ya ku khomiwa hi leswi a tikelaka ku fowuna vona ni kombela ku sweswi hi nga fowuni a ku fowuni sorry swinene ngopfu a ku fowuni lava swi va khumbaka lava va nga tshama va khomeriwa swona lava va vona ku va tikeriwa va nga tlhela va nghena emadzolongweni ya ku tala kambe yimani ni hundzisa leswi hi ku ni lava ku mi vutisa ku hikokwalaho ka yini mi lava ku swi endlisa sweswo sale ya ti-bathroom eCTM se yi sungurile yi ba kona bathroom ya wena mpfumawulo wa wena swilo swa manyunyu u ri karhi u hlayisa hi kukulu va ngheni ti-A grade tiles leswi swi nga eka 6990 square meter yimbelela ku fana na xiyimbeleri xa duma u ri exawareni ku ri ku u nga kota ku ti winela minchumu ya bathroom leyi nga na ntikelo wa 50,000 ku ri njhani swi kambe e-online kumbe u vhakela CTM ya le kusuhi leswi swi nga ku hindi sale yi hela hi ti 3 ta May ku na swinavona na swipimelo CTM big savings more style
ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ni khensile ku va mi ni khomela riqingho rero. Okay. Ama vutisa ku hikwalaho ka yini ni vulavula ndlela leyi. Yeah. Mina ni akhelana na munhu wo karhi loyi a xamisaka ndyangu wa yena. Se mathoni ku va yena mathona ku va yena a vulavulaka swiphiqo swa yena ku sweswi ni tikeriwa ku fikela laniwa hi mina ni vulavulela yena. So antsa ku vulavula loyi yena a twa ku yena a nga tshika se a wela ka ndzingo wo tani. Va kona lava va xanisekaka kumbe na vanhu va xisati lava va karhatekaka la ku etela la ni nga kona se lo tshama henhla ka makala hi ndlela leyi na leyi. So loko ku vulavula nje Jimmy na Jack munhu yaloyi nkarhi wona nga le kusuhi na swona a swi na xixungu so ku le ka loyi nkarhi wona next week a ta khomiwa. Mi te kahle hi ta ringeta ku languta na muhumelerisi hi twa ku hi yisa ku yini mahlweni kambe kumbexani loko ho kota ku endla tani a swi ta hi pfuna ku hi twa hi marito man'wana n'wina miri hi twa hi nga twi maveriveri a hi tweneni lava va khumbekaka thwi ka mhaka leyiwani kumbexani swi nga hi pfuna ku ya mahlweni na khensa swinene papa. Na ku xin'wana lexi mi vulavule hi ririmi ra Xitsonga. Ni la ku vulavula sweswi kwala ka Munghana Lonene ku Q ya ha ri kona ka maleteri ya Xitsonga. No mi tshame mi swi vula sweswo yi va ni swi teka hi ku khalanyana se mi ri la moyini a hi tekeni van'wana mi tshame mi swi vula na siku rin'wana swoleswo ku rito ra ha ri kona kambe ku a hi rito kambe yini a hi statisi a hi twari man letere ra ha ri ko ndlela yaleyo hi yo mhaka ku fanele ku va na Mugqivela ku fanele ku va na mayivo mhaka ko se kambe hayi Midlivela kambe a hi tweni n'wana mingiseri loyi nhleka Khalanga papa mina le xikhuwanini loko xi huma mavhilwa ximovhana lexi ni file kuve hikokwalaho ka yini mi fanele mi chayela mi kha mi vulavula hi mi dyisile na mi nga swi hlayi a ni hi lava va nga ni dlayisa laha ka Shoprite. Khalanga we ayiva ni nga ku vulavula hi triple BEE ne a ni i n'hweti ya ntshunxeko leyiwani mara ni pfumelele ni sungula kwale ndhakunyana ku ri hi 1994 loko hi kuma ntshunxeko a swi onhakile swilo a ku ri na xihlawulambala ku veni ke ivi triple BEE a ni la ta yimelela kumbe yi kahle kumbe yi kahle ni na ku veka mavonelo lawa hi ku hatlisa ku ri swa swin'wana swa leswi a swi fanele swi basisa leswi nga onhaka le ndzhaku a ku ri tixaka ti fanele ti vuyela ku ringaneni hayi ku hi forisiwa layini hi phaketeriwa mali kambe kumbexani swi onhaki kwalaha ku nga na black lahaya kumbexani a yi fanele yi ri broad based economic empowerment kumbe yi fela leswa bile swa black kambe lexi xi ndla ku ni vula sweswo i timhaka ta ku ku na njekisani laha DA yi nga swi voni ku kahle swilo leswi yi nge a hi tirhiseni nkarhi lowu wa GNU hi burisana hi yona kahle mara loko ho teka xikongomelo xa yona a hi tshikeni ku implementiwa ka yona hi ku implementiwa hina vantima hi nga kombetelana ku a va tati xandla lava yi va tirhelaku kambe loko o teka xikongomelo xa yona a ku ri a hi leveleni rivala hi ku onha Margaret Go lava va kota ku tirha va tirha ku nga ri na swirhalanganyi hikokwalaho na tifeme loko ti la ku tirha hambi ti huma handle hambi ta kwala ndzeni ka tiko ku na leswi ve nge no
a hi tiseni maphepha ma BEE hi ta vona ku ma comply na kumbe ma fikelela swilaveko swa policy leyiwani. Ni nga ku hetelela hi ku vula ku leswi swi nge le ku kheni ka matluka swi mahangalasa swi languteka eka matihlo man'wana onge ku langutiwa ku na rixaka ro karhi ri nga ta dyela ngopfungopfu ka vantima ku hi vona se manjheni swa valungu swi nga ta yima ivi ku pfumba swa kantimeni. Hina vakantimeni hambileswi hi nga hlayanyana swi fanerile leswaku ri ku philetiwa rivala kumbe ku tsusiwa rivala laha hi nga ta ku a hi tirheni hi ringana hi leswi hi teka ku a yi tele ku lulamisa swona. Kambe hi mhaka ku hi le ka tiko leri hi langutaka swilo hi ku hambana hi ku a swi nga tali ku hi fika hi langutisa swilo hi tiko rin'we. Loko hi languta maendlele ma kona swi vuya kwalaha ni nga vula khalanga ku swi fika swi hi hambanyisa hi ku onge lavan'wana va hleketa ku va la ku bohiwa milenge. Xana hi nga va vuyisa njhani va kota ku hi swi kota ku fana na hi ku mina loko ni vona milungu ko tala khalanga ni swi teka onge i ganyili hi rifuwo leri n'wantima a nga siyiwa ndhaku kumbe swin'wana a nga tekeriwa ene xilondza xexo xi vava ku ya kule. Mo ni hetelela hi ku policy leyi a ni tivi kumbexana hi ngo hi languta hi vuntshwa hi boha tibriki kumbe hi ya mahlweni hi policha lomuya yi nga phewa kona na ku ri tixaka hinkwato ti ta yi languta kahle hi ku hi la ku vulavula hi ku kurisa yini. Van'wani veri sweswo swi nge he tirhi hi mhaka ya ku se yi pfuvapfuvekele riya ra ku na va lava vantima a yi ku yi la ku pfuna vona a ya ha ri ku pfuneni vona yo pfuna va xikundu laya na va ncindani laya lavan'wani va mbuyangwani vo hina vo huma va phela hi laha swi nga biha kona. Mara mo ni hetelela hi leswi khalanga ku ri xikongomelo xa kona loko sweswi hi vulavula hi ku mintirho ya kala kumbe a yi talangi ngopfu a hi swona khalanga. Mara loko hi languta ku i ncini lexi a xi ta endla ku ri hi kota ku kuma mintirho i ku va BEE liya yi pfulela tifeme leti hambi i wantima hambi i yini ku ri hi ta kota ku qachana hi xihina hi ya mahlweni. Ku va kahle a hi ku sungula bindzu khalanga hi ku otherwise hinkwerhu a hi ta va hi ri na mabindzu i mani a ta va khasimende. Mara hi vulavula hi ku ndlandlamuxa mintirho leswi vuyaku kwala hi xilungu venge hi ku ndlandlamuxa ikhonomi leswaku hi ta kota ku phema lowo kukula lowo dyondzisa a dyondzisa a hi swona khalanga. Nemetwela cancer snap income 0860002543 na ku ya Africa wa vulavula makumembiri nkombo timinete ntsena kupela hora ya khumembiri. N'wana mingiseri loyi nhleka I am John Gotet. Epfukele ngobo Epfukele vulavula na ani kwala ka xidalo ne lava ku vulavula hi patulera mari vona patulera ntwa ma kombisa ku a mi ri hala koveni vikinyana ri nga hela so ni nga tivi ku mi tirhiserini ma vona patulero ya ka xidalo loko mi suka ka Malamulele mi fika laha Mandzwavini laha va ngo hi le Mandzwavini me le Jerome loko mi fika laha ka stop sign lexiya loko mi fane mi languta le ka left leti ta ku ya hala ka Sasol ndhawu liya hinkwayo yi tele hi tibodo ta swinavetiso laya a ma ha voni na movha leyi taku hi hala ka Sasol loko se fane mi jikela ka xikalo so a ni swi tivi ku hi nga pfunekisa ku yini but tanihi ku munhu wo jikajikela ku hala ya swi nga endla hi xitalo mi nga ngheni hi le ndzeni bus straight siku rin'wana swi ni kombela mi swi cheka sweswo tibodo ta swinavetiso ti tele ngopfu laha ene loko se u fika laha wo fane u korhama u hlometela ku a ku timovha na too risky kambe xivutiso ku ta va ku ni pfuneni ku ni lava ta ku twisisa kahle loko vutiseni na huhumelerisile ku ni hlamuseleni kambe a kuti a hi sunguleni laya ka patu ra ku jikela ka Mavambe na Giyani Mavambe Malamulele na Giyani ma ku vona laha crossing ya four-way stop ivi hi rhelela hina lavaya ivi ya fika ku na patu rin'wana ri jikela ku dorobeni ri jikela ku hala lokixini ka Malamulele ku na masira laha khoneni hi kombula ko hi kona loko ani mba mi suka a ngo mi suka Giyana swona na straight mi fika mi hinda lero jikela ro nghena dorobeni mi hinda lero jikela a Thando ni bus straight nga ri mi ya ka Xigana mi ya ka Minga loko mi fika le kwale mbula ku Mandzwavini mala mo mbalavula ku hi wona n'wina mi ta ku mi nga ta va mi kha mi ta hala ka Sasol mi va mi ri right mara munhu la a lava ku connecta la ya Mandzwavini a nga mi voni n'wina
because swinavetisi leswiya loko mi kha mi ta hi rona ro connecta loko mi fika mi yima laha stop sign hala ka left a ni mi fane mi langusa leti ta ku hala ku mi kota ku jika mi ya ka right hala ka left i swinavetisi ntsena laya ene swin'wana swo koma swin'wana swo leha ku ri laha ni laha vona va kha va endlela ku yini loko swo va ka sayizi yin'we hi nge swi voni se loko xa un'wana xikomini un'wana u fika lehisa nyana loko xa un'wana xikomi nyana ya u komisa swinene se swi endla ku yini se a wa ha voni nchumu to vona swinavetisi laha a ni valava tsora ku mi swi vona mi ta kota ku ya xava kambe ni mi twini maka na ku vona la mi vulaka kona ni tala ku fika ni xava timanga lahaya ta ni ya famba ni ya sweka kaya na ku vona la se loko mi za mi xava timanga hi ku n'wini va mi kha mi ta straight kun'wana fikani kwalaha mi ku right mi gonyanyana mi fika mi bayi 10 kun'wana nyana laha tangini ivi mi rhelela mbuya na ku vona la mi vulaka kona na ku le ka patu leri ra kusuka hala van'wani va ta kusuka xibedhlele van'wani va kusuka na ku vona ni mi twile boto wa mina hi ta twa hava masipala hayi hi ta va kuma hi twa ku va angula va ku yina khensa swinene boto inkomo no ka ni nga tivi muhumelerisi na mingiseri ku phela swa ndeka na boba lava va ri na bodo se mi kuma ku ya voyi yi pfariwile kwala ayi swa ndeka yi pfariwile kwala kambe lomu ni tivaku kona madoroba yo tala hambi na swidorobani va nyika ku na milawu ya ku va ku byela ku wena ya veka na bodo ya wena hi ku i ta hakela mali leyi se a ni tivi ku kwalano SG na Dr. RR a ni tivi ku n'wina vambirhi mi tiva yini hi tibodo letiya na milawu leyi fambelanaka na swo swoleswo ke kambe sweswo hi twini ku manga misava awara ya n'we ta emisekweni a hi amukeleni mani Constant Chauke loko ni vuya na tatana Mphokwinika hi la ku vulavula hi timhaka leti ta ku khomiwa ka van'wani va maphorisa va ri yini vona kambe hi hundze hi laha mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kensisitana Butpet imashini lama lava manchauke be ku wiseni ay hamsutana nang tin hlakuma ta mong ya awara yangwe komishina madlanga e kari ku twa eta ku yibuwa ka mali ka xiyenge xa maphorisa ya masipala ya Tshwane kasi mukapteni wa maphorisa nyikwele bail mayelana na swehlo swa manyala kuna mune wa vanhu va ndyangu un'we lava nga lova va ta lahliwa hi Mugqivela eka Xikundu kuma mangu sitale ka awara yangwe nhlikani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi n'weti leyi nga ta tshama yi ri ya matimu eAfrika-Dzonga lembe leri hi tlangela 22 wa malembe hi kume ntshunxeko Munghana Lonene FM u tlangela na wena 61 ya malembe ya vuhaxi #handlandlamuka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga ni navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwakonkwako navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makomba ndlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona nongonoko Afrika wa vulavula ya mahlweni a hi langeni tatana Mphokwinika matsalani general wa Independent Policing Union of South Africa ipusa hi lava ku bula na vona laha hi bula na vona hi mhaka ku va ku ve na swiviko swa ku van'wana maphorisa lava va hehliwaku kumbe ku lumbiwa loko swi ta ka timhaka leti nga le ku tengiweni le ka commission leya mahlanga ve le ku khomiweni kambe
loyi a nga huma hi bail ku endleka yini kahle hi ta mi tshemba njhani maphorisa vanhu va Xikwembu? Tatana ni ku nyika nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Enhlekani Bootpet na le ka vayingiseri va Munghana Lonene. Khetsa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina tanihi ipusa kumbexani a hi sunguleni ka ku mi titwa njhani hi ku loko van'wana va swirho swa maphorisa va kha va khomiwa swo ka swi landzela timhaka leti ti vulavuriwaka le ka Madlanga Commission? Swi hi nyika matimba ku kombeta leswaku nawu a tikweni ra Afrika-Dzonga ku sungula ku tekeriwa henhla swinene. Vugevenga lebyi endliwaka hambi byi endliwa handle ka xiphorisa ku bandzeni ka xiphorisa byi le ku landzeleriweni swinene, and mhaka ya Madlanga Commission yi le ku kombeteni swinene vugevenga lebyi nga kona lebyi nga enta swinene endzeni ka xiphorisa. Swi tlhela swi endla leswaku vaakatiko va Afrika-Dzonga va nga ha swi tekeli hansi timhaka ta ti-commission. Matsundzuka loko yi sunguriwa a va kha va vilela ku i tiko ra ti-commission, kambe a hi voni nchumu leswi humelelaka ku vanhu lava dyohaka va vulavulaka hi vona ku endleke nchumu ka vona. Se ya Madlanga Commission mhaka yi le ku vonakeni swinene. Kambe a ni ngo ntirhisano exikarhi ka maphorisa na vaaki wu tirha wu va kona hikokwalaho ka ku va ku ri na ntshembo kumbe na ku tshembana. Loko swi kha swi ndlisa leswi a swo lahla ntshembo? Hina hi vona onge kho swi nga ta tisa ntshembo muhaxi, hi ku khale kha hi vulavula hi vusofa lebyiwani, khale byi tumberile vusofa lebyiwani byi nga vonaka rivaleni. Hi khensa General Mukhwanazi loko a swi kotile hi ti-6 ta July ku a humela rivaleni a vulavula hambileswi ka swi nga tolovelekangi, mara swi kotile ku humelela rivaleni a hlamusela timhaka letiwani. So mi nga ti vutisa xivutiso ku vangani vonkosi a xiphoriseni? Hi ku sweswiwani hi vulavula hi nkosi a vulavuriwe yena aka Madlanga Commission, kambe xiphorisa hi ti-systems ta xona swi tsandzeka ku vona vonkosi a xiphoriseni, and a swi fanele swi vevuka swinene swilo leswi ku vona vonkosi a xiphoriseni mahaxi, because institution yin'wana na yin'wana loko mi kha mi yi lawula kumbe ku yi rhanga mahlweni ku na swinharhu leswi swi nga kona, i governance, compliance na risk. Swilo leswi vunharhu ka swona swi fanele swi tshama swi ri emiehleketweni ya murhangeri kumbe timanejara lava va manejaka vanhu, va kota ku swi vona swilo leswi i va kota ku endla swin'wana swona. Kambe a ku zangi ku humelela nchumu lowu ya ku za ku ta humelela leswi swi vonaka hi Madlanga sweswi. Ni le ku ti vutiseni ku kahle ko va njhani le mbangu wu ri yini le maphoriseni? Tatana ku nyika kumbexana mi nga nyika xifaniso, a ku holiwi nchumu, ku endleka yini? A khale ngopfu maphorisa vambirhi va khomiwile hi ku kuma bribe ya 3,000 kusuka ka un'wana wa maaki wo suka matikweni ya le handle. Sweswiwani hi le vulavuleni swa vankosi na swin'wana sweswi nga ri ku paluxiweni ka commission ya Madlanga. Kahle mbangu wa le maphoriseni wu va wu ri njhani? Mimi ku mawayawaya ma kona kahle ni? Mawayawaya matali muhaxi, mawayawaya matali. That's why mi vona ndhawu yin'wana na yin'wanyana laha ku nga na munhu ku fana ku va na swilo leswi gadaka matikhomelo ya vanhu. Lawa na xiphoriseni mali yi koho, a wu vula ku yi hlayile, kambe a hi yona mali leyi endlaka leswaku a ti vonakarisa a kumeka kha endla swa kahle. I ku va u ti nyiketerile ku tirhela vaakatiko, xo sungula xexo. And xilo xa vumbirhi i professionalism. Mi fanele mi tsundzuka ti-values ta ku va phorisa a ti fani. Vanhu namuntlha vo nghena ntirho aka vona, mara vanhu lava muhaxi loko no mi byela ku loko hina hi sungula ku nghena xiphoriseni kwala ka 1992 a hi hola vo 840 rand a xiphoriseni, kambe a mi swi vona ku na loko kha hi kuma 840 yaleyo u ya wa wena hi ku hetiseka, i tlhela i va inerisekile amoyeni ku namuntlha ni kotile ku pfuna vaakatiko. Mara loko moya lama kumbe lava ntirho swi obvious ku mi ya ringeta ku supplementa salary ya n'wina hi ku endla swilo swi nga ri swona hala handle. And ndhawu leyiwani ya pfumela ku mi kota ku endla swilo leswiwani hi ku mi yimisa vaakatiko apatwini. Loko vaakatiko a ni na driver's license, hayi mara ni ta mi nyika 200 rand, yi swi sungurisa sweswiya 200 rand 1,000 rand namuntlha hi timiliyoni. And timiliyoni loko mi langutisa supply chain ya xiphorisa hi yo yi nga vaviseka ku tlula ti-department hinkwato, because hi laha timali tithendara ti cincanaka kona.
so laha hi ku fanele impela ku nawu wu tika swinene kambe hikuva ku se ku nghenelere munhu un'wana na un'wana na le henhla le henhla ka nhloko ya xiphorisa ma va vona va kwala ndzeni ka swilo swa ti-corruption so a swi endleki ku va nkosi va nga ri kona hi ku swo pfumeleriwa hi lava fambisaka xiphorisa se loko swilo swi nga swi humelerisa leswi hi ku minkarhi yin'wana van'wani va vula va ku munhu wa khomiwa kambe swi nga heleli helo la ka swiyimo swo fana na leswiwani mi hi ku vona ka n'wina mi vona ngeti ku khomiwa ka vanhu lavawani hambileswi van'wana va nge ka ha khomiwa swihlampfani hambi madyihlampfi hi vahi swi nga hetelela swi fika la vanhu hi va vona ku va ya nghena kwele ka tihovorolo loko va khomi a hi langutiseni nkosi sweswiwani wa ha khomeriwe possession ya swibamu leswi va ngo swa buti wa yena definition sweswi loko mi ku khoma munhu fanele mi ringeta ku n'wi connecta na leswi swo biha a swi endleke hi swo swi nga ta endla ku a gweveriwa sweswiya mara vaakatiko va langutanga ku nkosi a gweveriwa timhaka ta swibamu leswi a nga swi kuma laha va lava ku ta vona hi ku i languteka tanihi net center hi yena a kota ku coordinate timhaka ta corruption a xikarhi ka vafambisi va xiphorisa na swigevenga laha handle i nucleus o va xikarhi so hinkwerhu ka hina hi lava ku vona nkosi a nghenile kambe nawu wu tirhisa swin'wanyana nawu wu languta leswi hi ya khomeriweke swona sweswi a gweveriwa sweswintsongo a nga kumeka ri na swona ane mi tsundzuka possession ma section 36 possession yi va ri hi nawu va ri i fanele i nyiketa reasonable explanation nyiketa ku hlamusela ku swi tsakalaka ku hikokwalaho ka yini i kumeka khomi swibamu loko o fika ku hi swibamu leswiwani vhele a hi swa mina kambe swibamu swa boti i feme ya boti mina ni supervisor ntirhweni a ni swi teka ni la ta swi transporta ni swi sa kwihi swi vitana ku is reasonable explanation loko mo nyikana i court yi pfumela ku impela a ku nga ri na n'wana ndlela ivi va n'wi chucha vaakatiko ku a fanelanga chuchiwangi muyiselo ya xigevenga xikulukumba ngopfu hi swi vonile leswi a swi endlaka laha endleni so hi nga hetelela na ti-big fish hi nga ti kumangi up until hi kuma munhu loyi a nga ta ku loyi a nga n'winyi wa timhaka leti hinkwato loyi hi loyiwani ende nakona na wu ri ni n'wi connecta na leswi humeleleke loko mo ka mi nga swi ku connecta na swona swi herisa sweswiya swi tala ku onhaka kwihi tatana Nkoneko hi ku hambi ku ri ku fana na mhaka leyi nga humelela ya ku dlawa ka khale ka meyara wa le ka masipala wa Collins Chavani va ndyangu va twala va vilela ku ongeti leswi vanhu va nge i ti-big fish a ti kumekangi kambe nandzu wu herile se swiyimo swa muxaka woluwa swi lahleka kwihi loko investigation ya milandzu yo ka yi nga endliwi kahle lavaya ka justice lavaya a ku na va nge fiki va aka yin'wana case va fanele va dila na case leyi maphorisa va tiselaka yona so loko u kumeka ku muchuchisi a ngo va kahle a ku fambiseni and a ni vuli ku hi leswi nga humelela ka case ya le a ni vuli swona ivi swi kumeka leswaku case leyiwani maphorisa va yi tisaka laha yi va yi nga helelangi kumbe a yi tiyanga loko yi nga tiyanga hi swo swi endlaka leswaku mi kuma ku na yo case yinene ya lahliwa ya cukumetiwa loko yo ka yi nga cukumetiwi yi nga tiyanga swona va hetelela va kume milandzu hi ti-alternative charges swi vula ku hi milandzu leyintsongo ma swi vona ivi va hetelela va gweviwe malembenyana matsongo ku xikongomelo nkulu loko va nghena laya a boxini i ku ve ri va dlaya meyara ma swi vona it's murder i xikulukumba ngopfu so i mhaka ya maphorisa futhi hi vo va sungulaka na swilo leswiwani hi vo fanele ku va tlhela va heta kahle so loko ho ka hi nga vi na vufambisi bya kahle loko hi staka timhaka ta docket ti hetelela tidokete ti endla va cukumetiwa kumbe ku humelela swi humelelaka leswi endlaka leswaku vaakatiko va nga vi na ntshembo ka hina a hi tseleni tatana Nkoneko hi ku mi vulavula hi mhaka ya ntshembo khale vanhu va tshemba maphorisa khale vanhu va xixima maphorisa khale vanhu hambi va va chava a ntivi kambe swi onhake kwihi hi ku vona ka n'wina muhaxi loko vurhangeri bya xiphorisa va nga tiyangi va nga vi na ntokoto ku na swilo swi humelela siku na siku ma vona mhaka leyi ngo i vetting vanhu va xi tekela hansi ngopfu xilo lexiya xikulukumba xilo lexiya loko muphorisa ri nghena xiphoriseni ra vetiwa hi lava ku ta tiva ku vito ra mbuyela ka vona i mani
hi lava ku tiva everything. Loko se u nghenile u ri ndzeni ka xiphorisa hi fanele hi lava ku ta tiva ku loko u suka la u ya kwihi, loko u suka kaya u ya ntirhweni, loko u suka ntirhweni u ya kwihi. Sweswi hi fanele swi tiva vetting loko u sungula ku nghena xiphoriseni, u nghena xiphoriseni, na loko u huma i fanele ku endla leswi swi vitanaka exit vetting na yona. So sweswiwani muhaxi a swi endleki ku intelligence na yona yi le khombyeni hi vurhangeri bya yona, ku nga nyikiwe ti-resources leti nga helela. Swi endla leswaku ntirho wo fana na lowu nga na nkoka wu nga ha endliwi, ivi se vugevenga byi ndlandlamuka. Se sweswiwani hi swi vitana ku it's reactive kind of policing, because hi fanele hi yimela munhu un'wana a hi byela ku humelele swo karhi kumbe yimela swi humelela. kambe tatana Nkwinika n'wina ni vulavulaka na n'wina hayi van'wana n'wina khaleni ka khaleni siku rin'wana kha hi vulavula ka nongonoko kwalo mi tshame mi ku hayi maphorisa ma lava ku va marhangeriwa hi munhu loyi a nga famba through the ranks, kambe a swi cinci hi leti ti-ranks vo tala ma vose va lava va nga fambi ti-ranks handle ka va mhani Pierre. A ku le ku cinceni nchumu tatana Nkwinika. Swi nge cinci hi ku na loko u nghenile u ri na rank i fanele i tiyisa voko ra wena, i nga pfumeli tipolotiki ti nghenelela eka ntirho wa wena. Hi yona problem leyi nga na yona xiphoriseni, political interference. And mi ta swi twa la ka Madlangala ku vulavula hi swona. Mi n'wi twile minister wa hina loyi wa masiku loyi a nga suka la loko va n'wi vutisa ku tlela ka ti-penthouse ta vo Matlala ku a na ha tirhi mina ende ti-freebies ti tsakisa ngopfu. I moya wa politiki lowu nghenelaka endzeni ka xiphorisa lowu endlaka leswaku na lava va nga na ntokoto va nga ha swi koti ku endla ntirho wa vona, va endla hi ku chava. Ku ve loko nga ha tirhi vhiva xisiwana hi mpelampela va ka hina kama msiritani I can see tatana Nkwinika hina pfumela ku kumbexani hi ku famba ka minkarhi na masiku swin'wana swi ta hetelela swi hundya. Timhaka leti ti va ku hetile kambe ni nge mi tshiki mi famba tatana Nkwinika ni nga mi vutisanga timhaka leti ta ku ta vukungundwani byi tikomba byi ala ku hela. Sweswinyana ha khale ku ve na bazi leri ri nga hundza hi kwala ni nga koho kwala ri famba ri ze ri ya fika Bloemfontein, ri na vanhu lava va nga fanelanga va ri la patwini. Loko mi famba N1 n'we ma hi famba N1, loko mi famba N1 i maphorisa ntsena lava va swimbalo swa wasi na lava swimbalo swa khaki. Se xivutiso i ku swi tsandza kwihi ku tirhiwa ku fana tatana Nkwinika, hikuva van'wana va tlhe va vula ku na kwale Bloemfontein a ri ta ri hindzini kumbexani leswi muthelo a wu herilisini va nga ha ri na nchumu. Vukungundwani muhaxi byi loko xiphorisa swo xi vaviseka lava n'wanyana va nga le hansi ka xona a ka ha ri nchumu swi easy. That is why ni vona ku loko mo langutisa ni futhi ni vona va kona yin'wana mhaka mi nga yi vulavulangi. Tikhumbi letiwani ti nga rhwala ku titroli mi kuma ku ti rhwele ti phutsela mabutsa na swigubu, mi ti vutisa ku yi hundza njhani movha leyi kusuka a Joburg a Captain Street yi ta henda Pitori. Ni ze i landzelela mina ni byela maphorisa kuloni ku a hi fambeni hi landzelela movha lowu mi ta swi vona ku movha lowu u ta za wu huma Beitbridge, ende mpela movha wu za wu hundza a Beitbridge. I corruption leyi nga na yona xiphoriseni, ende na vona vanhu lava vinyi va tithekisi va va nyika vo 350 rand to 400 rand ku xava maphorisa a patwini. I mali leyi va yi veka ku a tlhelo, ende leswi swi vulavulaka vo tala vunyingi bya vona lava nga yingisela va swi tiva leswi vulavulaka leswi. Se ni vula ku wo xava hi va ma 50 rand 200 munhu a xavisa tiko hi 100 rand. Sweswo muhaxi swa tikomba ku hina vanhu lava nga hloniphiku tiko na uniform leyi va yi mbalaka. So loko a hi ri na IPID, Independent Police Investigative Directorate, leyi nga na matimba swinene ku hi yona leyi endlaka ku ri swilo swin'wanyana swi paluka hi ndlela leswi swi fambisaka xiswona. Loko a yi ri strong yi nga ri compromise ku fana na sweswi va nga compromise hikoho, a hi nga ta swi vona swilo leswi humelela muhaxi. So ti-department hinkwato leti ti languteleke oversight over xiphorisa vaakatiko va ka hina community policing forum loko a va participate hi ndlela leyi va fanelaka ku va participate hi kona swilo leswi swi ta hundza hi ku i mhaka leyi faneleke yi vulavula na tiko hinkwaro vona va lava chayelaka va fambaka na timovha leti to ka ti nga ri nawini va byela va kota ku luma maphorisa tindlela ivi ku kota ku landzeliwa swilo swo va za va khomiwa. So i problem leyi nga na yona a hi leyi nga ta hela namuntlha, kambe loko ho sungula ku landzelela nawu
hi ku hi xona xilo xikulukumba ku tlula swilo leswi hinkwaswo loko ho sungula ku landzelela nawu hina maphorisa laha hi kota ku va tele maphorisa va endlaka ntirho wa kahle swinene mara va hluriwa hi mhaka vanhu lavatsongo lava tekaka timali va endla leswaku tiko ri kumeka ri ka xiyimo lexi va nga ka xona namuntlha. Nemetweli tatana kuni ka khensa swinene nkarhi wa n'wina ku diya ku engeta Jeffile Masi inkomo tatana mphonkwini ka valava va kha va hetisa tlhelo rero we i ri yini kwalaho nga ko nomboro ya le ya ntolovelo 0860 002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela na ngetana kambe 0860 002543 hi twa ku n'wangulu wa wena wu ri yini eka timhaka leti yi nge le ku buleni hi tona hi ndlela yoyoleyo. ukayelele eka Afrika wa vulavula ku laviwa vanhu lava ku nga vona va nga ta kota ku hi fambisela tiko kahle hayi vanhu va ku yiva wa vona munhu i nghena laha hi khalanga a va meyara 6 months down the line loko i languta wealth leyi a nga ka yona i tivutisa ku wealth leyi accumulate hi nkama munhu ene hina tanihi vaaki va tiko a hi voni ku ri na problem hi tlhela va bela mavoko hi va vitana vankulu wa munhu loko a electa fana na Pat Malavela mbuyanga wa ntolo the following day se i vitaniwa muchaviseki chief chief minjani la fanekele hi khalanga hi nghena hi vulavula ku swa hi karhata palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula un'wana mingiseri hello nhleka hayi minjhani mi pfukeli boti minjhani n'wana hayi pfuki a khensa hayi mina mabihani ni la ku nghena ka leya xiphorisa papa khalanga hi nga vulavula za ri ya pela 24 hours hi nga kumanga solution i problem yi le ka swinawanawana swa maphorisa leswi swi nga kona andzeni hikwalaho ka ku swin'wana swa va bayinda ku va endla milawu hi ku hetiseka hi ku va chava milawu leyi va nga nyikiwa xiphorisa ku va fanele va yi landzelela hikuva loko ho languta endzhaku phorisa a ri rona leri a ri swi kota ku fambisa tiko mi kuma nga ku tiko ri fambisiwa hi maphorisa kasi ri fambisiwa hi milawu hikuva loko ho languta kahle na kwale tikhoto mali hi yona yi vulavulaka hi nga vulavula dyambu bya ripela hi ku ku na milawu leyi nga kona endzeni ka vuphorisa leyi va nge wena u nga tluli u ri phorisa hikuva mina ni phorisa ni khoma xigevenga xi na swibamu hinkwaswo mara loko na fika a khoto va tlhela va lava mina futhi ku ri ni va mbhoni ka ku va ni khomise ku yini a ambali yini swin'we and va tshika ku dila na mhaka hi yona hi yoxe na ku va mali yi va i rhanga emahlweni hi ku kambe loko mi ku mali yi rhanga mahlweni mi vula yini yona ile ya vukungundzwana yi vulavulaka hikuva ni ti fika le mahlweni ni vona nga ku swi nga ni tlanga mara kambe na bribe mukhomi wa dokete ya mina ivi mukhomi wa dokete ya mina a kumeka ku i rhandza ngopfu mali exactly mina na yena tirhisi nawu manjeni hi tirhisa vucomrade lero through politically swi nghenelele ngopfu a ma na swi tivi ku ho tirhisa mfumo lowu tirhisa macomrade lava nga na makhawu ya mali so a hi swi tivi ka swi tsakile ma tiva ma hlekete ku vuyangwani wo fana na mabiyani a ni ta ku ri va nga cinca nawu va kopela milawu leyi endliwaka a Botswana yi endliwaku a next door wa hina eZimbabwe munhu wa famba a khoma vanhu 20 hi ximorongisi va yisa lavaya ene tijele ta vona ti strong ni tshama na va yisa vanyana van'wana va le handle va hlamusela va ku hala le ka byandlani loko xona mafurha hambi munhu o khomiwa mindloko a ya ejele the way a treatiwa kwa kona u nyikiwa rice na vuswa a dya a tiva ku a ta tlhela a vuya le va a loko ku ri ku a vo tirhisa nawu wa ku a jele ku endliwa 1 2 3 ku fana na matiko man'wana ma le handle a ku ta ku ri na ntikelo etikweni so loko va nga tirhisanga ntikelo wa ku va va nga treatiwa i va bohiwa swi ta tlhela swi ri swilo to tlhela kaya vulavula dyambu hinkwaro and ku nga ri na solution ya xiyimo xo tika swinene buti wa mina kambe hambiswiritano a khensa tlhelo rero mi nga ta na rona
a ni khensile a ni ku ta nghenela ka gender basis ni le ka yona mara hi mhaka ku va ni ngheni ka topic ya yona ni ta nghena mindzuku a mi lata ku yini mindzuku mi nge ngheni a ka ha ngheniwi vhiki leri mi ta ze mi ya vuya vhiki leri taka a mi lata ku yini ni le ka yona ka gender basic ni vulavuli na boti jawu u tlulela va ya hala na hala a va le ku ni pfuneni a na wa swi tiva swa ku ni ta swi endla ku yini a ni twa nga ri mi ri mi la ku la ka Afrika va vulavula ni mhaka yikulu a hi ku mina ni lava ku pfuniwa ni vurile na ku sunguleni ku nongonoko lowu a hi wa mina i wa hina swa a va tsaki vayingiseri loko va tshava ka mina phela leswi se na hlamala na n'wina loko mi ku mi la ku vulavula ni swi teka ku mi la ku vulavula ku fana na sweswi a mi kha mi vulavurisa so ku se mi la ta ku hayi mina kahle se ni twa ku vava ni ringe ma vona se swin'wana sweswo a hi hundzeni ka yeleyo i 0860002543 ni vurile masiku na minkarhi ni ku nongonoko lowu vayingiseri va wu tsakela loko wu ri wa hina wu nga ri wa mina leswi swo n'we mi ta nghena mina phela leswi ni nga ri va ka yena 0860002543 a yini mahlweni hi twa ku n'we mi ri yini Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu u nga pfali nomo mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi endla ku hambana Love yours Munghana Lonene FM makomba ndlela Love yours nongona ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mi ngiserilo a hi n'wi ni nhlaka Bupheke mpfukile vutomi na hi pfukile nga vona voti hlayisiwa swinene a kenza lava ku nghena ka leyi ya maphorisa leyiwa I think problem leyi nga kona laha i ku va vanhu va rhandza ngopfu mali ku hindza ntirho wa vona hi na challenge ya ku vanhu va ku tala lava va nga nghena laya vo tala va vona va yise hi ku lava coco ku nga ri ku seyivha tiko ni vurisa leswi hi mhaka ya ku minkarhi ya ku tala mi ta kuma maphorisa va tele a tixopeni ta vakulukumba lava ku huma le matikweni ma le handle leyi ivi loko va ya huma laya vo tala va vona va huma va khome swo khoma swo njhe hi swakudya na yini na yini na yini ku ri ku kuveni maphepha ma vakulukumba lavaya a ma tshamisekanga vo tala leswi va swi endla ku fika laya maybe nkarhi wun'wana va chuhiseta ku ta mi khoma because a mi na maphepha a mi na mpfumelelo ku va mi ri la tikweni kumbe business ra n'wina a ri rejistariwanga and vakulukumba lava maxop most of them va ma chava maphorisa then va boheka ku humesa mali va kota ku drive vakulukumba lavaya ku va nga tirhi ivi na vona va tlhela va teka mali yaliya va bela xikhomeni vanhu un'wana mi kuma ku swakudya swa ku expire swi va swi ri kona laya mara hikuva va chava ku loko ho khoma va hisa lava hi ta luza timali leti va ta hi nyika hi lunch swantswa hi ya mahlweni ka hi teka ticoco teteto hambi tiko hi nga ri tirheni se challenge yaleyo Bupheke ya ku vakulukumba vo tala ku laviwa mali ku hindza ntirho kahle kahle Nami twiri vutomi 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela n'wana mi ngiserilo nhlaka Asho mina wa high level Kalanga mpukeni hi pfukile nga vona papa tshama ni kombela ku khomeriwa mani ni tshama ni kha ni tinyungubyisa hi ku rihlovo lero basa ri kahle ni nyumeli na kwala provinsini a hi tirhisana kahle na un'wana se va capturile a ha kumani at all i phorisa lerikulu ku na swin'wana thivu vo n'wina mi komba ndlela tani hi leswi Xitsonga xi vurisaka xiswona ku loyi a tivaka a komba van'wana vutivi bya yena ni tsundzuka siku rin'wana ku na mufana n'wana ni nge tlhela ku vula hi vito ra yena va ku i Rivisi and then a kumeliwa warrant of arrest yo a khoma un'wana na madyambu I think vo 4:30 lava vakulukumba va fona va ku tisa docket rero tisa docket hawu u swi tivile njhani ku na warrant of arrest la tisa docket n'wana wa Xikwembu ku wa ha ri hansi ka ha ri service a teka docket a ri yisa hi office until today ku leri docket rero ku ri le kwihi hambi ri dyiwile vo mani hambi ri le kwihi ku hava la swi tivaka un'wana sweswi ni vulavulaka i generali mfana un'wana a ri busy na case ya corruption ya serious va ku ha ku suspenda why ku na ku hlangana tikhoneni xiphorisa xa ha tirhi Kalanga khale a ri busy ka teka maphepha xitupini xa vhengele phorisa rin'we ri ri one a ta kuma mahangalaka sweswo leswiwani phorisa loko ri landza munhu a fika wa byela ku
thunta mo balala ene tintsongo menze nchumu why xiphorisa le henhla xi captured nkarhi hava xin'wana lexi fanele xi endliwa swi fanele ku cinciwa swilo hinkwaswo community a yi swi kota ku pfuna maphorisa ekhalanga mina la ni tshama kona ni va khomu a ni ri n'wamabindzu a loko a pfuka nampundzu wa kuma ni boyile 2 3 4 ni va heleketa police station kwalano ni tsundzuka station manager ku ri tatana Sibuthuma din'wani di vuya a ku ri driver va huma ka hlawulani bokisi ivi loko a fika a byerile n'wana ku ndava na tibasikeri u ta fika u yima lani u nyeka tibasikeri hi ku a ni tiveka hi ku a ni ri no source tatana Sibuthuma ku basikeri yiveriwile un'wana ya ngwato ta yi pfuna laha nana kuma basikeri ku ka matlala leyi un'wana va muhlongola kwala mi tirhaku kona why a hi lo tinyiketela ku hi pfuna xiphorisa swi pfuna njhani ku chava ku dlayiwa a wu ta pfuna xiphorisa khalanga nemetweli papa Kansas nana hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na Misho Justice Mashimzi ya nga hi tshembisa ku i na mahungu namuntlha sweswiwani awara yan'we va sungurile leswiya swa vona lawa a ni nkama n'wana u ta twa loko wa ku hi hafu ku nga ha tiyena loko a vulavula hi leswi se va sungurile kambe amukeleni Misho Justice Mashimzi a byela ku mahungu ya misava lawa nga hi tshembisa wona ya yisa kwini mahlweni Misho Edzani Nkowankowa Giyani le Kapani Uyikhoka kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi vaxomi khalanganene nga muhumelerisi mo hi veka matitwelo ma hina hi man'wina na xitichi khalanga matitwelo ma mina i ku ri ma vona lava va xiphorisa munhu ku maphorisa lamo famba hi tivhene lavo ka va nga tlhogomeriwi u kuma ka va tirhisa tivhene to layita rin'we tin'wani ti la ku phushiwa loko va landza swigevenga va fanele va fika va kombela ku phushiwa va tirha va tiva ntirho wa vona ende va tiva leswi va nga tholeriwa swona kambe khalanga varhangeli va vona hi vo swigevenga leswikulu la tikweni ra hina ende xikwembu xi ndle kahle xi nga rhumela tatana Mkhwanazi ezentsumi va ta hi pfula matihlo ti-big fish leta vurhangeri bya phorisa a va hi nwise midakurisi khalanga dakwa tiko hinkwaro nga voni nchumu ende loko a nga ri tatana Mkhwanazi na sweswi a hi fanele ha pfaleleke handle kumbe hi nga voni nchumu so mina khalanga ni nga ku Madlanga commission sweswi i nga ri yi nge le ku tekeriweni enhlokweni yi le ku tirheni ende loko ni languteni khalanga mi languta ti-case letikulu nyana leti nga humelela ndhaku hinkwato ti na varhangeri va phorisa loko mo swi langutisa kahle swi ta ta katsongotsongo ntiyiso yi ta humela a rivaleni khalanga inkomo enhlekani ka Afrika wa vulavula DP na muhumelerisi wa n'wina Ncindano DP leya ku khomiwa ka kulukumba Sejeni Fani Nkosi le ku tikeni khalanga kule ku tikeni ku ri ni tivutisa ku swilo leswi va nga swi kuma le ka yena leswiya va swi hlamuselaka a ri phorisa swa tikomba leswaku man'wani maphorisa a ni vuli hinkwavo man'wani maphorisa i swigevenga man'wani a hi swigevenga ene swa ha tele khalanga leswi maphorisa van'wani va swi endlaka swo ka swi nga ri kahle swin'wani a va mbhoni bya swona hina van'wani a hi swi voni vhele swin'wani sweswi vanhu va swi vulavulaka mara Xitsonga xi rhambi wo famba ankoveni lundza ri ta vonaka inkomu Woodped na muhumelerisi a swi nga ta koteka ku na mimovha leyi va fambaka hi yoho ya xiphorisa kumbe kun'wana na kun'wana ka government ku fakiwa ti-radio ti chayeliwa hansi loko ku ri ka Matsonga yi chaya hi Xichangani loko ku ri ka mihlovo lerin'wana ri chaya hi tindzimi ta hina hinkwenu kumbe ti-radio ti ta pfuna hikwati ta vulavula nhlayo ya lava khomiwaka nhlayo lava onhaka nhlayo lava makaka swin'wana a va ta swi twa nyana kumbe na swa swi ta hlohlotela ku heyi ni twa va ku ka ha ku khomiwa swimanimani lonkulu wa hina manamente yi tlhelela ndzhaku ka corruption na kwala swibedhlele chayela hansi home affairs chayela hansi kumbe ka government swilo hinkwaswo loko nghena swi chayela hansi ku loko hi tshamini hi tele ko kwalaha hi fole malayeni va vulavula hi un'wana wa ku fana na loyi a ta va henhla a ta chava na yena kumbe swi ta hunguteka nyana a va mavonelo ya mehe
a ku na supamaketi yo chipa ku tlula usave leswi vulaka leswaku u ta hlayisa swinene hi paseka leyi hi mbukuto leyo hlamarisa ku fana na 400 gram ya Lucky Star pilchards in tomato sauce kumbe in chili sauce hi 24.99 yin'we ivi u kuma na 2 liter ya Oro squash flavored concentrate hi 36.99 ntsena mi nga kayile eka mbukuto leyo hlamarisa yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta April 2026 paseka leyi xava eka usave where you save and save and save. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga se hela 24 tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Makumenharhu wa masiku yo tlangela ntshunxeko. ina leyi i n'hweti ya kona. Makumenharhumbirhi wa malembe hi kume ntshunxeko. Afrika-Dzonga tlangela ntshunxeko wa wena. 61 ya malembe ya vuhaxi. #handlandlamuka munghana na FM. Makombandlela. Se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje. Hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Sweswo mi munghana lona FM khensini kwenu n'wina mi nga kota ku va mi hoxa xandla mi hi rhumela ti-voice note hi kota ku twa ku nkandziyiso wa marito yan'we ku na nkandziyiso lowu hetisela wa ku xiyanimoya xin'wana kun'wana ku tlhanga ya hi ta swi mahleketa loko mi tshamini va ka hina mahleketa loko mi tshamini i mhaka ya kahle a swi bihi miehleketo yin'wana yaleyo hi ndlela yaleyo n'wina mi ri yini hi le ka nomboro yaleyo ntolovelo ya 0860 002543 ni kuma swivutiso swa ku a ku endleke yini a ku nga endlekanga nchumu a ku ri msumbunuko se a hi lava ku mi tiphinanyana hi tinsimu a ku nga lo endleka nchumu hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani hi kona Afrika wa vulavula ku fika kwele ka awara ya mbirhi nhlekani un'wana na un'wana mi sungule ku fika ra mintlhanu hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani hi amukeleni mhleri wa tipolitiki tatana Good Enough Mashego. Good Enough Mashego hi lava ku bula na yena laha hi mhaka ya ku hi mpfhuka tatana Panyaza Lesufi va thola murhangeri wa Economic Freedom Fighters a Gauteng ku va a va MEC. Mhaka yeleyo yi pfuxe swivulavula ngopfu kambe hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na swivulavula a hi va amukeleni. Good Enough inhlekani inhlekani Brapet na va ingiseri va Afrika wa vulavula. Loko hi kha hi vulavula hi ku tani ku thoriwa ka murhangeri wa Economic Freedom Fighters nkulukumba Dunga swi ve mahungu ku sukusela loko swi tivisiwini ku fika na namuntlha na sweswiwani tolo kunene loko matsalani general a kha ri ka ntirho lowa ku tsundzuka Solomon Mahlangu van'wana va teki va mahungu va n'wi vutisini a tlha swi hlamusela hi kenta kahle hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na xiphiqo loko tatana Lesufi va teka xiboho lexi. Brapet a ni voni ku ri xiphiqo xa koho xi ka mhaka ya ku ri u teke decision leyi ya ku ri xiboho lexi ya ku ri a appointa Dunga ka cabinet ya yena. Xiphiqo xa koho xi ka ku ri u susa mani kwini u n'wi yisa kwini loko a appointa Dunga. Leswi tatana Lesufi a swi tivaka i mhaka ya ku ri u khome mfumo wa le Gauteng i minority a nga na tinambara ta ku tala ngopfu a nga khoma nga 50+ ku fana na van'wanyana. So loko a lava ku fambisa mfumo ku laveka a tirhisana na mavadya man'wana ya politiki sweswi a tirhisana na Rise Mzansi ka vurhangeri va le Gauteng. So sweswi kambe a suse un'wanyana kumbe a suse un'wana wa ANC a nga susanga kambe loko a lava ku tisa tatana Dunga a nga susanga Leboga Maile ka timali ka amoyisa ka art and culture kambe a mutshike ka timali a ku nge vi na swivulavulo swa ku tala leswi endlekaka sweswi. Swivulavulo leswi swi twaka i mhaka ku ri u suse Maile hayi ku ri suse munhu un'wana loko a va langute ku ri ku ta susiwa yena. Se a swi nga tiveki swilo leswiwani loko swa ha tekiwa ku ri xiboho na koho hikokwalaho ka yini swi hetelela swi ndlisa leswi swi nga swa tisa swivulavula Mashego.
a ni ri va ta ku byela ku ri loko ku ta mhaka ya ku ri xafula premier u na matimba kwalaho kumbe leswi xilungu va ku ku na discretion ya premier nako loko president wa tiko a swi rafula cabinet ya yena u vulavula na ANC na vurhangeri va ANC va tiko leswi vulavulaka leswi kombaka leswaku loko premier a ri xafula u vulavula na vurhangeri bya province ya yena so kayena leswi fi ya rhangelaka le John Swesi mara ku laveka va byela va ku fana na ANC a ni voni ku ri u teke xiboho lexi a nga vulavulanga na ANC u va byerile kumbe leswi a nga va byelanga swona mhaka ku ri u ta susa mani kwini Rapid ku laveka tisa munhu ku fana na Mayile loko mina we sweswi nga vulavula ndi ku kambe a ku ta va na premier un'wanyana ndzhaku ka tatana Lesotho le Joni premier wele ku fanele ku ta va munhu ku fana na Lebogang Mayile kambe ANC a yi na tinambara ta tala ngopfu a ku ta va Lebogang Mayile ku Lebogang Mayile ka ANC ku na vanhu lava ku ri xilungu va ku na ti-blue blood va ku ri lava i vanhu va ANC lava u nge vulavuli nchumu nge endli nchumu ka vona so loko u lava ku tirhisana na vona ku laveka u vulavula na vanhu va ku fana na Paul Mashatile na vo buti wa ye Lebogang Mike Mayile ku ri vo varhangeri va ku sungula va ANC le Gauteng so munhu a ku fana na Lebogang a wu pfuki u twa u dye swin'wanyana ku hayi namuntlha ni lava ku susa munhu lava ku susa Lebogang Mayile i ku ri lava mi bekeke kona laha tshameke kona i lava mi lavaka ku ri a ta va kona vanhu lava mi bekeke ko kwale vanhu va ku va mi dyondzisa politiki va ku fana na vo Mashatile va ku fana na vo buti wa ye vo Mike Mayile na van'wanyana va ku ri vanhu va ku tala va nga va tivi va ku ri hi vona va mi bekeke ko kwale ku ri va tiva ku ri va endla ni program ya vona siku rin'wanyana va lava leswaku a ta rhangela le Joni endzhaku ka Panyaza Lesotho munhu a ta rhanga ka ANC le Joni ta le Lebogang Mayile ku ve munhu un'wanyana kambe sweswiwani loko ku ve sweswi swi tikomba ongeti ku ya hi tatana Mbalula swi tikomba ongeti league a ti tsakangi ku nga va ku ri youth league ku nga va ku ri veterans league ku nga va ku ri women's league kambe xivutiso ku va ku loko ri ku ti-league a ti tsakangi ANC ya swi tiva kasi ANC i va mani nakoho loko ku ve ku na lava va nga va ku va nga tsakangi leri nge yini loko swi famba hi tlhelo ra tatana Mayile hi ku tatana Mashatile va tikomba va xumukela xiboho lexi ku ya hi leswi va vularisaka swona na vateki va mahungu tatana Mashatile a nga vulavuli ku ri a nga swi lava ni voni ku ri wa tsaka leswi swi endlekeke kwalaha ku ri loko u languta ti-province ta hina Braped department ya arts and culture i laha va ku cukumetela kona loko va nga ku lavi kumbe u vulavula ngopfu va ku faka ka arts and culture hi ku ri le ka arts and culture ku fana la tatana Ramaphosa a vekeke ko Getty McKenzie ku ri munhu lo vulavula ngopfu u mu yisa le ka arts and culture a yi na matimba ku tala ngopfu na mali a yi na mali ya ku tala ngopfu ku ri i tirha i na ti-agents ta ku tala na vo National Arts Council loko i langute tiko mali na provincini i tirha ku fambisa mali hayi ku ri kahle khoma mali so loko munhu a ri le ka finance a ri MEC wa finance laha ku ri tatana Mayile a ri kona ku na tikhampani ta mfumo ti-agents ta ku tala ta ku ri i ti-agency ta department yo ya finance so munhu loyi na matimba ku tala ngopfu na loko swilo swa kun'wana mali ta ku tala ti ndlula ka ta famba kun'wana mari ye munhu loyi a khomeke budget Gauteng na budget ya 180 billion i munhu loyi a khomeka budget leyi munhu loyi a tivaka ku ri mali famba njhani munhu loyi a tekaka xiboho xa ku ri mali i ta fambisiwa njhani le Gauteng so ANC leyi lwelaka hi yona leyi ya Mbalula i ANC ku ri i na national working committee i na komiti ya ku ri tirha musumbuluko un'wana na un'wanyana va tsombana va vulavula ku ri ANC fambisiwa njhani mara ti-league leti un'wanyana ta ku fana na veterans league a va na yo working committee vo tatana Akhiwa Motlhane Phepo Snoekie Zikalala na van'wanyana na voho vo lelwelaka hi vo Mike Mayile hi vo lava kumaka ka veterans league la ku itwaka sweswi ku na ku rila ngopfu youth league i rile mhaka ku ri loko u hlaya history ya Mayile u sungule ku tiviwa ngopfu a ri ka COSAS so i munhu ku ri u huma ka youth league vulavula i tinkarhi ta ku tala ku ri ku laveka generational mix ka vurhangeri va ANC so vo a va langute ku ri munhu loyi u deputy loko Panyaza Lesotho a nga ri ko a ku va ye premier loko u nga hlaya maphepha ta ku byela ku ri loko tatana Lesotho a nga ri ko Gauteng munhu loyi a khoma va premier a ku ri Lebogang Mayile so sweswi nge teki minister wa MEC wa arts and culture mi endla ku ri ku ta khoma ye loko premier nga ri u nga swi endla mara swi nga languteki ku ri munhu loyi u na matimba ku teka xiboho
so youth league ri like gore a bona generational mix ka tatana maile gore munhu lomutsongo huma ka rank ta yo u khome position le u khome na matimba so sweswi loko a humile va languta va vona vo face mazibuku vona mani a va voni ku ri mani munhu ku ri va ta ku kumbe u vulavulela youth league kumbe u tiva timhaka ta youth league lo a khomeke loko ri u lerisiwana na vurhangeri vya province kumbe ka vurhangeri vya tatana Lesotho. Se loko ka hi huma kwalano good enough swi vula yini hi ANC EFF loko ku ka ku tekiwa xiboho xa muxaka lowu? Leswi swi brapet leswi nga swi languta ndzhaku ka conference ya le Nasrec i tsundzuka ku ri le Nasrec Ramaphosa fambe Nasrec a tibyele ku ri u khome Limpopo u khome Gauteng u khome Mpumalanga u khome Northern Cape u khome Western Cape na Eastern Cape loko a ya conference na tiva ku ri na North West a tiva ku ri province ya ku kaneta ta va ku ri KwaZulu Natal ntsena mara loko a fika le conference ni i tsundzuka leswaku ku fikele a huma tatana Maile a ku hina a yi koloti munhu nchumu ku ri imnyika vurhangeri hina hi nge swi koti ku seketela tatana Ramaphosa kumbe faction Ramaphosa hina ta seketela faction ya munhu un'wanyana so a huma ku vulavula ye tatana Maile so leswi swi ya ndzhaku koka mhaka ya le Gauteng ya ku ri Gauteng a yi tikombanga leswaku i rhandza vurhangeri va tatana Ramaphosa a va zanga va sapota na GNU ku nghena ka DA ka Government of National Unity a va zanga va sapota hi mhaka leyi swi voneke ka vo loko u ya KwaZulu Natal DA yi tirha na IFP yi tirha na ANC ku endla mfumo wa va fikela ka vona ku yina yi lave ku va na mfumo wa ku fana na mfumo wa Cyril Ramaphosa hi leswi sweswi va na ANC na Rising Mzansi sweswi va nghenise EFF so leswi va swi endlaka i yo protest leyi ya vo ya ku ri a va rhandzi ku byeriwa a va rhandzi vurhangeri va tatana Ramaphosa a va nga lavi ku ri a wina Nasrec va hume kwale loko ya tirha ka tiko na DA vona va vula ku ri a yi lavi ku tirha na DA loko a tirha na va nga nghina a yi lavi ku tirha na so i sweswi i mhaka leswi sweswi vurhangeri vya vona kumbe mfumo wa le Joni i mfumo wa minority so sweswi loko va tisa EFF a ku na munhu a tivaka ku ri mundzuku va ta ku byela ku ri va tisa MK Party hi ku ri vo va lava ku endla swilo swa ku hambana na leswi endliwaka hi ANC ya tiko vurhangeri va ANC le tikweni mara leswi va nga swi voniki i ku ri leswi swi endleke leswa ku ri Mbalula na Ramaphosa va swi endle ka vurhangeri bya le KZN swi ta endleka na Gauteng loko va nga languti kahle timhaka ta vona hikokwalaho ka yini mi ku swi ta endleka na le Gauteng loko va nga languti timhaka ta vona? Youth League va ku malachi wa Youth League lembe leri hundzeke u vulavule ku ri loko ku yiwa ka nhlawulo wa ti-province vanhu loko ku na vurhangeri va ku ri vu kume ANC kumbe yi tshame ka 60 se yi lose support yi tshame ka 51 kumbe ka 52 kumbe 53 u vulavule ku ri vurhangeri byo tani a vu fanelanga ku ri vu hlelela ka ku rhanga vurhangeri va ku fana na vurhangeri va la Mpumalanga Northern Cape a va fanele va hlelele ku ri swi va tsandzile ku khoma ANC kumbe swi va tsandzile ku khoma leswaku va swi kumile ka vurhangeri ka vurhangeri va ku ri a vu khomile so Gauteng yi yin'wanyana ya ti-province ta ku ri nkarhi leyi tatana Lesotho a fika ANC a yi nga tshamanga laha yi nga ri koho kumbe ANC ya ku ri a yi khome katsongo mara a yi khome yi swi kota ku khoma Gauteng yi nga lavi mavandla ya ku fana na vo EFF na vo Rising Mzansi so sweswi Mpumalanga vurhangeri va tatana Ndlovu vu tlherile mara na ku ri a va swi kotanga na ku ri Youth League a vula ku ri a ku laveki swi endleka swo tani sweswi ni vona ku ri ku na ku ri u twa munhu a ku fanela na Mbalula a hlelela ka mavele ku ri kambe ku na principle yin'wanyana ku ri loko a wu khome vurhangeri mara ANC a yi tirhanga kahle 2024 a swi pfuni ku ri hlelela ka vurhangeri so hi leswi u nga twaka swi vulaviwa swoho hi mhaka ya Joni ku tsandzeka ka tatana Lesotho ku khoma kahle ti-sub region swi nga tirhisiwa ku disbanda Gauteng ku ri loko se ku ya ka nhlawulo ya ANC lembe leri taka ta kuma ku ri Gauteng yi ta va yi khomiwe hi PTT Provincial Task Team kumbe u kuma leswaku ta va ku na vurhangeri lovuntshwa ku ri loko ku ya ka conference tatana Ramaphosa na van'wana na vurhangeri va ta tiva kahle ku ri lava va nga fiki le va fika va change se va byela ku ri va seketela faction yin'wanyana yi disbandiwile musi Gauteng ko va mhaka ku kumxani yi kateke ku ya fambisa ya rhangela hi vo tatana Lesotho ani i task team leyi nga kona musweswi ani la Gauteng yi disbandiwe xikan'we na KZN loko ku ba mitolo swi va helela leyi ivi ku fika laha vona halaya
Gauteng a ba yi reconfigure ba yi reconfigure ya ba yi reconfigure kumbe ba nyike ba yi pfuna ku ri va na matimba va lunghisa lena le a va yi disbandanga a va lava ku yi disbanda hi nkarhi liya mara va yi reconfigure leyo ku ri va yi disbandile i KZN ntsena hi leswi ku sweswi mara macheko ba munhu luya matsalani ka ha ri yena a va n'wi susanga mara ndzi ku va ku i xiboho xa strategic xa ku reconfigure va ku va reconfigure hayi ku ri va disbanda so leswi ndzi vona ku va ta swi endla sweswi leswaku reconfigure va swi vona ku ri a swi pfunanga hi mhaka ku ri se ku nghenisiwa vo EFF ka province mara EFF a va swi koti ku tirha na yo ka tiko ni vona ku ri va ta kuma reason ya ku ri va cancela reconfiguration leyi va yi disbanda ku fana na KZN va yi nyiketa PTT kumbe va kuma vurhangeri lovuntshwa va ku ri ta tirhisana na vona ku ve ka maendlelo lamawani ku na laha vuyeriwaka a hi loyi a vuyeriwaka hi lani ni vulaku ka EFF na ANC ni lata ku hi ta kota ku hetelela mbulavulo wa hina hi ku languta poll liya va nga yi humesa kambe hi nga siya ka poll liya ha ri kwala ka ku siku na EFF yi khome finance department ka Gauteng province swa va pfuna tanihi economic freedom fighters swa va pfuna tanihi ANC arrangement ya muxaka lowu swi pfuna panyasa leswi vurhangeri va ANC va le Gauteng a swi pfuni EFF ku ri kwa fana loko u khome finance munhu wa ku fana na Dunga u tsandziwe ku va MMC ya finance ka masipala le kuruleni so i munhu ku ri u nghena ka position leyi a tsandziwile la humaka ko so swi nga pfuni EFF ku ri Dunga a khoma le kumbe swi pfuna Dunga loko ku ta vurhangeri ntlhawulo wa vurhangeri ka EFF ku va ta ku se loyi munhu ku ri na matimba u khome timali mara a swi pfuni EFF a swi pfuni EFF swi ta pfuna Dunga mara ANC yo a yi pfuneki ku ri loko se u kombela vanhu ku ri va ta ku pfuna ku rhanga swi komba ku ri na wehe se u vonile ku ri swa ku tsandza a swi koti kahle ku fambisa swilo so mhaka leyi tatana leswi a fanele a yi endla kwala a yi fanele ku ri a ya ka ANC ya tiko kumbe vurhangeri va ANC va mbalula a kombela ku ri va ta va khomela so va ta endla swifambiso swa ku fana na swifambiso swa tiko va ta nyikiwa vo DA na vo mani so va ta va na vo 60% va ta rhanga i 50% so va ta swi kota ku EFF na MK party i nga swi koti na ku lora ku ri siku rin'wana va nga swi kota ku va na vote of no confidence ene swin'wanyana brapetsa ku ri a swi ta mi pfuna tatana Lesofia ni mhaka leyi ndza ka pfuna hi ku ri kambe loko a ri xafula a fanele a teka munhu wa ku fana na Loyiso Masuku lo a rhangaka sub-regional region na ku ri sweswi va mi nyike position ya deputy mayor a fanele a teka munhu wa ku fana leyi munhu wa xisati a mu chela ka cabinet ya yehe leswaku tatana Dada Murero a nga vi na munhu loyi a tshamaka a mu byela ku ri phela ku ri ku nga vi na two centers of power after pfuna tatana Lesofia ku ri a ta va a dile na mhaka ya le Joni loko i lava ku tirhisiwa mhaka ya tibalo ta kumiwa le kaya loko i lava ku tirhisiwa ku disbanda Gauteng a ta kuma leswaku munhu wa ku fana na Masuku a ta ku no swi nge tirhi hi mhaka ku ri ta va se a dya swin'wanyana swa ku swi na botere loko a ri le ka cabinet ya yena so sweswi loko a ri le ka deputy mayor a nga na matimba siku rin'wanyana ku ta va na vote of no n'wanyana ka Dada Murero ku ri Loyiso Masuku lava ku khoma u tiva kahle ku ri endzhaku ka nhlawulo lembe leri a nge vi mera le Joni u swi tiva kahle ku ri vurhangeri va yehe ku rhanga ka yehe ka Joni sub-region a swi vulavuli ku ri u ta rhanga u ta va mera a nge vi mera so ku laveka va mi nyiketa swin'wanyana leswi a nga swi kota ku mi nyika swin'wanyana swin'wanyana sweswi ku ri a nga nyiki Dada Murero problem ku nga vi na problem Dada ta rhanga ku fika ku va na nhlawulo wa local election i xiyimo xo tika lexiwani ni le ku languteni ku un'wana i vulavula hi timhaka ta ku va ku ri na economic freedom fighters ka timhaka leti ta ku ya hi leswi mi nge le ku hlamuseleni ku swi ta pfuna lava swi nge pfuni lavaya kambe ke xivutiso ku ta va ku loko se ku yiwa mahlweni ke ku endlisa ku yini ngopfu loko kha ku langutiwe timhaka ta leswaku xiyimo sweswi a Gauteng xi komba ku ANC a hansi ka vurhangeri bya Panyeza Lesofia yi ri a hi swi koti ku fambisa swa timali swi kotiwa hi EFF mara a ni ri swi lava yi twisisa ku ri vanhu va ku fana na ti-MEC a va na matimba ku tala ngopfu a ku
controller ku ri mali leyi i ya kwini loko u ya ka department leyi ya timali leyi ku na ti-economist ku na vanhu va ti-BA account i vona lava fambisaka swilo kahle mara leswi kahle swi endlekaka laha i ku ri EFF ndi sure ku ri i nkarhi leyi va negotiate va vulavule ku ri hina lava position ya strategic va lava ku tirhisa mavito lamakulu a ku fana na strategic so loko u ta ka province a yi fani na tiko laha ku ri ta ku ni kombela mi nyika maphorisa kumbe ni kombela mi nyika yinini ka province position ya strategic yin'we ntsena hi yo ya finance and na budget ya le joni ikulu ngopfu 180 billion and a va nge swi koti ku nyika munhu loyi a portfolio ya transport ku na vanhu van'wana va ku ri va nge pfumeli vo Jacob Mamavulo i ti-blue blood na vona mara hi munhu wa ku ri kurile va tata ANC va ku ri u nge pfuki loko u lava ku khoma ANC le joni vanhu va ku fana na vo Mamavulo va Faith Mazibuko a wu tlangeli la ka vona ku fana na loko u nga tlangeli ka munhu wa ku fana na Mayini so ku khoma ka EFF person leyi kota ku strategic mara mi a ni voni strategy xa kona ku ri swi njhani maka ku ri munhu loyi a khomeke dunga a nga swi koti ku decide ku ri mali leyi 1 billion ya kwini chikweni ya kwini ku ri budget se yi endliwile ya lembe leri and lembe leri taka bracket nga ku byela sweswi loko ya ka budget ya 2027-28 dunga u ta va nga ri koka portion leyi ya yena se ku va munhu a ku ANC ya le Gauteng a yi swi koti ku fambisa mali kumbe a yi swi koti ku fambisa ndhawu leyi ya timhaka swa timali a swi vuli nchumu sweswi va rilile ni sure EFF rile va ku no yi lava strategic position va ku no strategic position va ka ngcono va nyiketa ka timali ku ri a va nga swi koti ku va nyika ka transport ku ri va vonile loko u nyika transport ka opposition party ku fana na Joni masipala yi nyikete vo Ken Kunene ku va na swin'wana swo kala swi fambi kahle so va kwa yi nge teki munhu a ku fana na Mamavulo Jacob ka yi huma ku nghena munhu loyi ku ri ka transport ku na mali ya ku tala ngopfu ya ku ri nga dyiwi so va ka yi ngcono yi nyika munhu leyi ya treasury mara a va fanele va nyiketa munhu a ku fana na Mayile position yin'wanyana ku na strategic until ku ri i position ya njhani yoleyo mara after pfuna panyelo leswi loko a endla swo tala ni kombela mi ni khomela kwalani ni teka tinhloko ta mahungu hi ta vuya hi hetisela no loko hi hetisela nyana ka ntsongo hi vulavula hi poll leyi nga huma yi komba ku na mavandla yan'wana ya nga ya hansi kambe loko hi kume tinhloko ta mahungu ya misava awara ya 2 na Mixo Justice Mashimzi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kenza swinene kusala nkarhi butpet inhloko ta mahungu ya awara ya 2 ka mingiseri enhlekani ku tengwa ka nandzu wa phorisa ra Sejeni Swihundzu ro emahlweni kasi nhloko wa maphorisa ya masipala wa Tshwane wa ya mahlweni ka vumbhoni mahlweni ka commission ya Matlanga president u tiko Ramaphosa u simekile pfhumba ra ku akela vatwisisa ku vava tiyindlu kuma mangu sitale ka awara ya 2 enhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ukayele lexi eka Afrika wa vulavula ahe minjhani botpete na muhumelerisi kwalani hambileswi tinhlokomhaka na nga yi twangi kahle mara ni twe nga ri vulavula hi swa ka government hayi mfumo wona wa hi hluleka hala hina hi tirhela kona futhi hina hi tirha na madyambu hi tirha leswi swo responda tivhene leti hlanganaka to na ta maphorisa ti 1 eye man ti layi hi tihlo rin'we loko hlangana na yona a wa ha swi tivi wo fane paka asayitini i nyiza hi hindza a wa ha swi tivi no yi famba sayitireni phela hambi xithuthuthu hambini loko hi hindzini kuma ku i vhene palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandela hina mhleri wa politiki i good enough Mashego iwe ngile ku bulena vona ka nhlekani lomu vatuli va kha va kombisa hi laha swilo swi fambaka ko hi ndlela yaleyo kambe ni lava hi hetisela hi mhaka leyiwani tatana Mashego ni khensile swinene ku va mi ni khomele mi khomele tani hi ndlela yaleyo loko ka hi vulavula hi swa Panyaza Lesufi un'wana ni rhumela hungu wa ku ANC Limpopo's conference outcome could see new MECs appointed yana kambe in'wana mhaka yaleyo kambe a hi languteni la ka Paul good enough Mashego Ipsos poll yi komba ku nseketelo wa vandla ku ra African National Congress xikombiso
wu chikile kusuka eka 40% ku ya hi nhlawulo lowu nga hundza ku ya ka 34%. Sweswo swa ti-poll i swilo leswi hi nga hetela ku hi swi languta na ku swa vulavula na leswi nga ri ku endlekeni eAfrika-Dzonga, kumbe ko va vanhu va ngo ringeta ku lava ku ta khayimela vanhu ka tlhelo ro karhi? Swa ti-poll Brapet i ntiyiso, a ni ri loko va phola ku na science, va tirhisa science yin'wanyana ku twisisa ku ri vanhu ku sungula hi 1994 ku fika sweswi ku na trend, ku na ku swa komba ku ri vanhu loko vanhu se va kule ngopfu va kule va rhandza ANC, vokokwani wa hina va ta hlawula ANC ni loko ku nga endleki nchumu. Ipsos poll leyi humeke sweswi i fanele ku ri i chavisa ANC ngopfu, kumbe i fanele i chuha ANC kusuka ka 40% ka voter support ku ri i ya ka 33%. Swi vulavula ene sweswi lembe la election swi fambisana na leswaku Ipsos swi kumile i mhaka ya ku ri vanhu i ku 47% ya vanhu a va tivi ku ri va ta votela mani. Loko va vutisiwa va vulavula ku ri a va tivi ku ri va ta votela mani, 47%. So loko u teka 47% Brapet u teka na 33%. 33% plus 48 plus 47% i ku nyika 80%. Loko u nyika 80% u tlhelela ka nkarhi leyi Mandela a wina nhlawulo. Mandela wina nhlawulo ka nomboro a ni tivi kahle mara a yi ri koho ka vo 80%. Leswi swi ku byelaka ku ri vanhu lava ku ri Ipsos va byela Ipsos ku ri a va tivi ku ri va ta hlawula mani, i vanhu va ku ri khale a va fanele va hlawula ANC, i vanhu vatsongo va tsariwile hi vo van'wana tibonds va tsariwile endzhaku ka nhlawulo wa ku sungula 94, mara i vanhu va ku ri kambe a va fanele, kambe a ku khome Mandela ri koho a va ta hlawula ANC a ta khoma hi 80%. So that's why va ku 47% a va tivi ku ri va ta hlawula mani. Mara Brapet swin'wana leswi faneleke swi twisisa ka poll leyi ku ri ka nkarhi wa ku tala ngopfu ti-poll ti na accuracy ya margin leyitsongonyana ya ku ri swilo swi nga fambi kahle, nga kumbe yi na 7 out of 10 kumbe 8 out of 10 va swi kota ku vulavula ntiyiso. Leswi swi tsakisaka ku ri loko va ku 47% a yi na vandla ra politiki leri ri rhandzaka, loko ku ya ka nhlawulo wa tiko swi tsakisa ngopfu ku ri kahle local election munhu a fanele a hlawula munhu va mu tivaka, a nga hlawuli munhu va nyikiwaka i vandla ra politiki. Mina we vulavulile khale ku ri ku na vanhu van'wana loko va nga va nyiketa bongolo va ku bongolo leyi ya party leyi, bongolo leyi ya EFF kumbe ANC va ta hlawula bongolo leyi. So loko vanhu va ku a va voni politiki ku ya hi Ipsos, a va voni vandla ra politiki, swi tsakisa ngopfu ku ri swi komba ku ri loko Mashego kumbe Khalanga ta ku ni ta mi endlela patu, ni ta mi endlela yini, va tiva ku ri khale a endla swilo a ri ka school committee, swi komba ku ri munhu leyi va nga swi kota ku mi hlawula. Hi leswi ku lavekaka swi endleka ka nhlawulo wa makaya, ku ri ku nga hlawuliwi vandla ra politiki ku ri khale ri ri koho, khale ri tirhe ngopfu, mara ku laveka ku hlawuriwa vanhu lava ta swi kotaka ku tirha. So Ipsos yi vulavula ntiyiso, 33% ANC ni vona ku ri sweswi hi vulavurile mena we ku ri kumbe 2027 2029 va ta kuma vo 33%, ni vona ku ri kumbe swa endleka yi laha ka vo 35% kumbe ka vo 36%. 33% yi komba yi ri tsongo ngopfu. A hi hetseleni ka ha ri na leswi vandla ri nga swi endlaka ku loko ve leswi i ntiyiso kumbe xifaniso swa ha ri koho ku vandla ri nga swi kota ku ti pfuxeta ka xiyimo lexi? ANC i na mapapila ku tala ngopfu, loko ya ka ti-conference ta yona kusukela le mafikeni le va vone khale ku ri ku na leswi va swi endlaka swa ku biha, ku na corruption ya ku tala ngopfu. Loko ya ka ti-commission hinkwato ta ku fana na Zondo commission, vanhu va ku tala va ku ri va kombisiwile ku ri va corrupt, va yive mali i malunga ANC, mara sweswi swa hlamarisa ku van'wana va vona va kuma le parlamentini vo ni rivala mavita vo, mara va koho va le parlamentini, van'wana va le parlamentini va nghene mavandla man'wanyana va ku fana na va MK Party. So ANC loko i lava ku kuma vanhu ku ri va yi hlawula, ANC ku laveka yi tlhelela ndzhaku ka mapapila ayo ya ku sungula. Papila rikulu ra ANC va ku Freedom Charter ku ri vanhu va ta fuma, the people shall govern, and na corruption vanhu lava ku ri va ku va corrupt ka ANC ku laveka va voniwa va khomiwa. Sweswi ku yiwa ka ti-commission ku vulavuriwa hi vanhu va ku tala va ANC, vo minister Manimani. Sweswi ku laveka munhu wa ku fana na President Ramaphosa a yi le ka commission ka Madlanga a ta vulavula ku ri kambe u endle njhani nkarhi leyi a twa ku ri munhu wa ku fana na minister va ku u corrupt, ku ri vanhu lava. So ANC ku veka hi mavito a simple ku ri ku laveka i tlhelela ndzhaku ka ti-principle ta yo
va tshika ku yiva vanhu lava ANC bracket va tshika ku yiva kambe loko ku tlhelela ndzhaku mbula yini ku a vele ku tlheleleni kasi renewal yini a ku tlhelela ndzhaku hayi va heta na ti-faction leta vo a ni ri sweswi phela a ku na renewal province ya ku fana na Mpumalanga ku sungula u ta ku renyiwile yini munhu wa ku fana na Msili sweswi a nga kotanga ku nghena ka vurhangeri va ANC ka top sa ANC mara leswi ta swi vonaka swi endleke ku ri tin'hweti letaka va ta ku byela ku ri munhu loyi u na vandla ra yena politiki kumbe se u join MK party so mara ANC leyi u nge voni ku ri ku va na renewal njhani u nge renew brapet u nga ku laveka u humesa oil u humesa na petrol u change air filter na petrol filter u draina oil ya wena loko overall movha u nga overall movha yi famba ku va na masiku mambirhi manharhu ku ri i fanele va le va khipa va pfula sampo va humesa oil va faka petrol filter oil filter va kwini ti-plug na swilo swin'wana ANC a yi swi endlaka swo tani ANC ya ku ri sungula ku i renewal hi nkarhi leyi munhu a ku fanele a khaliwa mitlhanu ta tsala papira a vulavula i renewal the new cadre i-ANC ya sweswi ya ti-faction ya ku ri va swi kota ku ya ka conference munhu a nga kumi position na ku va na position ka vurhangeri i-ANC ya ku fana ya leyi ya vurhangeri ya sweswi ala Limpopo ya ku ri lembe leri munhu loyi u kaneta loyi mara loko ku ya conference va swi kota ku vulavula ku ri hayi mani tatana ku laveka va heta ku nyiketa vudipute a hi renewal ku nyika munhu vudipute ku fana na nkarhi leyi tatana va Vuza a ku endla renewal la Mpumalanga mara u kuma ku ri ku na vanhu loko va hlongoriwa ka ti-position ta vona so ti-renewal ANC i renewal ya tiko kumbe i renewal ya society ku ri va tshika cadre deployment ya ku teka munhu ku ri a nga swi koti ku driver ku chayela movha va ku famba u chayela movha va tshika swa ku teka munhu va endla chief of police le kuruleni kumbe kun'wanyana va jika va mu protecta ku ri loko a lava ku khomiwa munhu a nga khomiwi renewal i lava ku ri leswi swi vulavuleke tatana Mkhwanazi ku fanele ku va na ti-lifestyle audit ti va koho renewal i lava ku ri Mkhwanazi a appointiwa a ta va commissioner wa maphorisa loko vona va nga lavi ku commissioner ku appointa Mkhwanazi swi komba ku ri ku na swilo lava lavaka ku swi nga humeleli le rivaleni mara Mashego hi ta njhani loko mi vula leswi mi tlhe mi nghenisa leswi mi vula leswi loko muku mi nyika xikombiso ku va mo nyika xikombiso hi ANC Limpopo hi ku miri vurhangeri lebyi nga koho a hi renewal i renewal hi ku ve na ntwanano kambe n'wina miri lowun'wani kaneta lowun'wani ivi minduku va ku tana nta ku nyika vudipute mi vula yini kahle ka rivala hayi ku ve na ntwanano mara ntwanano koho a ni ri ANC va na principle yin'wanyana va ku laveka ku va na 50% representation ka vurhangeri bya vona ku va na vasati na vaxinuna va ku ringana compromise leyi va yi endleke va vulavurisanile vo lava khomeke sweswi yi endle ku ri ku va na munhu wasati lowu un'we ntsena ka vurhangeri bya Limpopo yi endle ku ri ku na vanhu va ku ri va na titalente hi vulavule na un'wanyana na i vito rin'wanyana rivele sweswi wa ku ri a ku vulavula ku ri leyi a fanele a nghena mara a nga nghenangi so loko ku vulavurisana ku endla ku ri vanhu van'wanyana va ku ri va na titalente ta ku khoma va nga swi koti ku nghena vasati va nga swi koti ku nghena ka top 6 a yi renewal yi laveka ku va ya society hinkwayo u renyiwa vurhangeri u renyiwa society leswaku ku khoma va xinuna ntsena teka wansati u veka lehlelweni u kuma u veka ku ta khoma yena mara ka ala ndzhaku ala hansi ka ku khome va xinuna ntsena swi nga vi kona so renewal leyi i compromise swa ku tala ngopfu i compromise vanhu va ku tala va fanele va rhanga i compromise vanhu va xisati compromise na vantshwa ku ri vurhangeri loko humaka kwalaho i vurhangeri va ku komba ku ri a va lava ku khoma va nga kaletanga mara swi vavise vanhu va ku tala ngopfu swi vavise ti-principle ta ku tala ngopfu ta ku ri ANC khale vulavula hi tona good enough Mashego nemetweni kesi good enough Mashego Mhleri n'wamirini 19 minute a yi se ba awara ya 14 na va mindla leswi se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula hi yo mhaka mi hi twa hi ku a hi lavi leswiya swa ku xikongomelo mi nghena mi ku hayi mina ma vona leswa hi lava loko mi vulavula mi dzika loko loko ha ku vulavula Mhleri mi n'wi twile Mhleri vulavurile se ni lava mi dzika loko ku mi lava ku n'wi kaneta mi n'wi kaneta loko ku mi pfumelana na yena kambe ni lava mi dzika leswi ni lava ngopfu mi lava mi dzika
hi ka hi nga rivali ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela kumetse vutimina ntsena yi nga se bawura ya 14 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM makombandlela a hi ku tumingisero mina ku wena u ri yini nomboro hi leyi 0860002543 loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa munghana lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lava tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka munghana lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwakonkwako navetisa eka munghana lonene FM sweswi van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka munghana lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za munghana lonene FM makombandlela nongona ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM 15 timinete hi sepa awara ya mbirhi hi lava vanhu lava lava ku dzika wo sungula hi loyi nhlekani mamukerile le ka munghana lonene hi nga ri ni pressa kona okay ya lava ku ta ku hi twa ku mi angula ku yini hi mhaka leyi ya ku bula ku na good enough mashekho ngopfu ro kha langutaka timhaka ta xiyimo lexi tana hi tiko hi nga langutana na xona na vandla ri teke xiboho n'wina mi nga swirho swa vandla mi ri yini hi mhaka yeleyo ke hi ndlela yeleyo ngopfu ro kha hi langutana kambe ku i mhaka leyi loko mi languta swi tikomba ka mfumo le xikarhi vandla ro fana na Economic Freedom Fighters a ri koho ka ka mfumo wa nhlengelo se loko ku ri ku a va kona ka mfumo wa nhlengelo xivutiso ku ta va ku loko va va ka xifundza swi ndlisa ku yini matirhelo ya kona va mhaka ko se loko holobye Enoch Godongwana va vitana va holobye wa swa timali va ta ya na vona kambe va kona ka mfumo wa nhlengelo hi leswi ku ve hi hala tlhelo ku tlhe ku va na ku vandla ra African National Congress ri pfumelelana na swona xiboho lexi nga tekiwa hi Premier Panyaza Lesufi kambe xivutiso ku ta va ku loko ri ku yi pfumelelana na xona hikokwalaho ka yini tiligi letin'wana ti vonaka ti nga ri kasi tiligi leti a hi swirho swa vandla ra African National Congress ke mavo mhaka kona se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa na n'wina kumbe angula ku yini nomboro i 0860002543 hi twa ku n'wangula wa n'wina wu ri yini hi twa ku timhaka leti n'we mi nga khoma tona ti nga va ti fambise ku yini hi ndlela yoleyo kambe ke swi tikomba nga se va na munhu so nga se va na munhu a hi fanele veri ku na a nga kona mingisero loya ri vuye riqingho lera ri endlisa swin'wana kambe nomboro i 0860002543 a hi amukele n'wana mingisero loyi nhlekani ahe khalanga ahe papa Bishop Mafumo church la ka Malamulele a hi pfumeleni ku ri ANC ku ti salela xipuku xi ngo ti hlalahlalela nje leswi swi nga ku endliweni vhele ka vandla hambi n'wana la ntsanana loko a kha a kota ku swi vona ku wa swi vona ku ri n'wana n'wana hi le muhanini na n'wana n'wana o tentela leswi a vona ku swi ta vuyerisa yena leswi nga ndliwa hi tani Lusuf swa hlamarisa nyana because a hi ali ku ri ku va kombile ku va fanele va tirhisana Miza luya va nga n'wi faka luya as an MEC ya finance a ni yena a nga suswa ekurhuleni va ku u tsandzeka ku rhana timali ta metro ku na vukungundzwana byo tala lebyi executive mayor loyi a nga n'wi susa ku va na ku vulavula ko tala EFF yi lava na ku withdraw ka matirhisanelo ya vona na ANC so all of a sudden mi lava ku ni byela ku ri loko a tsandzeke ku fambisa timali ta metro how possible ku a nga kota ku ya fambisa timali ta province
sweswi hi na swiviko swo tala leswi hambileswi ka ha ri ku ti-accusation swi nga se pruviwaka swa ku murhangeri wa yona EFF ku na tikhampani to tala vo Pretoria leti swi tikomba ku na xiphiqo xa layini ya n'wina Bishop kambe hambiswiritano hi ta vuya hi yisa mahlweni hi teka van'wani vayingiseri a hi tweni n'wani loyi nhleka Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. U kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite. Sweswo swi vangiwa hikuva hi xava hi xitalo ivi hi hundzisela mbukuto yoleyo eka wena. Hlayisa eka 2 kg ya Tastic Rice hi 29.99 na 750 gram ya Nola Mayonnaise hi 39.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 12 ta April. Kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite. sweswo mingisera munghana lona FM khubeti minete ntsena hi seba awara ya mbirhi na n'wana ka Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona FM makomba ndlela nhlekani esikana vaxumi papa hayi ni tekiwala ku dzikeni ina hayi na swi tiva mi le Giyani ni twe mukhalabye n'wana we langutani ID ya n'wina ni tsake ku tlula mpimo va ku ni hlangane na Pepe Giyani vhiki leri nga hela ni swi ta nkulukumba munhu i tsake leswi swi nga ku dikidiwa sivaro ni dzika hi leswi loko hi vulavula hi Premier Panyaza Lesufi leswi a nga swi ngisa swona va tlhela va mfumo wa le xikarhi va n'wi seketela ni ndlela ku na mintsuku na mintswani hi nga hlamali ni twa ku nga ri khale kwala ni vulavula ku na la nga mi rhumela mahungu ya ku vulavula hi leswi swi humelelaka la ka Premier hina va nga dokodela Premier Phuphi ku ri mintsuku na mintswani va nga hlamali a swi bohi ku mu Premier hi ku ya hi chapter 6 ya vumbiwa a nga teki munhu wa vandla ri le tlhelo kumbe sweswi hi huma ka leswi swa ku hlawuriwa ku na lava va 13 page a swi vuli ku manana lava ya va nge Violet Mathe lava ri MEC wa Pheketi va nge va teki ku a va weli ka top 30 Premier ina matimba ku hi nga hlamali mindzuku loko huma nxaxamelo wa lava Premier nga ta va tekile a nga va teka tsalani hansi Basikopo Makama hi ku ya hi mina a nga va teka ku matirhelo ya a va ri kahle na vona mani va lava Violet Mathe nga vuli ku khote matamatisi loko va nga welangi ka top 30 xin'wana lexi na ku xi vutaka mi vutise un'wana a yile kwale ka swilo leswiya swa nhlawulo swa conference loko munhu a ri ka number 1 swi na nkoka swinene loko Basikopo Makama ri laha i na tivhoti to tlula lowa ka number 30 se Premier va nga teka munhu wa 28 29 ntsena loko a ri xirho xa legislator a swi bohi ku va nga teki va teka lava va nga ka 30 loko ka top 5 leya ya top 5 already yi hundzile mara ka leyi mi nga ta yi vona kusuka mundzuku hayi tsalani mani Mathe va nga vuya loko Basikopo Makama yini nga hlambanyaka va ta vuya aka yini eka vuxirhonkulu va tirha va ya mahlweni swo hetelela ku hi ta hambana na ku vulavula ngopfu Tichangani Pet Kharanga nga kona Peluka nga kona Nchindana nga kona a hi yeni ya tsarisa le ka leswi hi swi na ku ti-voters roll ka lomu mi tshama kona kwale ka manghena mi tsarisa hikuva vanhu va ka hina a va tsarisi ka ti-voters roll se loko va langutala ya a ku na vavhoti ndhawu yeleyo xikombiso kulukumba lewa Jacob Zuma i fika kuma tinambara to talo i ndlela yini na i fambe tihostele hinkwato leti nga kona a teka vanhu lavaya va ya tsarisa le nkandla leyi loko a tsarisele ka voters roll a kuma yini xiyimo xa kahle ngopfu xi va xa yimo xa vumbirhi ku tlula EFF se hi leswi vanhu va ka hina ku hi hambana no tshama hi karhi hi rila hi ndlela leswi faneleke ku fana leswi mi nga swi vula na muhumelerisi kumbe vhiki leri nga hi leswaku loko hi rila
a hi tsaleni swirile loko munhu o tshika ku xangani a hi yeni ha tsala hi yisa ka CRRL hi ku rito leri ra ku xangani loko vanhu va ri ku lweni va ta ri kala va ri kumbuka hi tsala ku swi tikomba ku hina a hi swi lavi ku rhuketeriwa loko vanhu va tsakile va nga va veka na vuhosi bya vona va nga hi katli sakisengolo wa ka minga i ta tsala na hina ka Vatsonga Machangani Forum ku fana na AfriForum a hi tsaleni kunene loko hi tsala ku hava munhu hi ku loko ho languta munhu hikuva i phete i peluka swi ta hi karhata ku hava ku lwa ka Mazulu na Vatsonga Machangani ko va munhu wo karhi a ngo yimbelela risimu vula vo karhi ntiyiso ngo sweswo inkomu swi va 100 swaka swa lunga swi narekisi lembe leri mi ta tiphina swivara leswi a nga ndzi byelesa swona loyiwani wo fana na xikundu a ni zi ni ndla leswi a ni nga ntisisa swa swihoxo ni ta straight kwale ka n'wina xa vunharhu mi nga rivali mhaka ya le ka yini ka mulungu wa n'wina wa le sesela mani se yi le kusuhi na ku fika mi hlantswa yini ko tswara kesa 0860002543 utsundzuxa valungu la a sasalamani la kama yamukeli n'wana mingiseri hi twa ku angula ku ni hlakani mi yamukeli ka munghana lone ehlekani butpet mi pfukele papa na vayingiseri na vaxeweta hambi ku ri buta afana na ya ni twe ni tsakisiwa hi ngopfu xivutiso lexi mi nga xi vutisa xana xa hela rini swa vukungundzwana lebyi hi nga na byona atikweni butpet hi ya kona amakumu ya ku heta vukungundzwana loko sweswiwani karhi ku huma vanhu lava nga ku khomiweni swihlampfa switsanani ku ta ze ka huma tihlampfi leti tikulukumba leti nga tumbela ntsena loko mfumo wa hina loko wu khoma vanhu lava wu va gweva kumbe ku teka leswi va nga swi tekela mfumo swi ta endla leswaku lava taku hi le ndhawu aka xiphorisa va chava hi ku twisa ku heyi i ta khomiwa i ta pfaleriwa kumbe i ta tekeriwa hinkwaswo leswi nga ta va swi yivele mfumo mara loko ku ri mfumo wa hina wu to lava ku ta tivisa hina vaakatiko hi vanhu lava nga teka swa mfumo va hi tekela swona va ku dya swi helela kwalano swa vukungundzwana hi ta famba na byona hi tshama hi ka hi rila masiku hinkwawo ene xin'wana botbet lexi tsakisaka i ku ri mi tise ku nyika kwalani va ta nyika clarity ya ku xana ko va xiphiqo xa muholo na ta vula ku muholo wu kahle ngopfu ko va mbilu ya mona leyi vanhu va nga na yona loko va ri aka xiphorisa hi ku twisisa ku a va vulangi so mi nga tshayi ku nyika mi nga va tshayi so a va vulangi muholo wu kahle ngopfu vete mali a yi tali mali a yi tali leswi vula ku loko a yi tali botbet yi kona va yi kuma yo ka yi nga ringaneki aka vanhu hi ku loko munhu se a ri na yona i twa ongeti ni nga generate yin'wanyana hikokwalaho ku ri loko mo va langutisa hi vona va nga na matimba loko va ri ndleleni aka hina hi nga vaakatiko loko vo fika makhwelo vo n'wi yimisa va ku he makhwelo movha a yi kahle makhwelo i tsutsumela ngopfu aka mali hi ku twisa ku mali va ta yi teka oro makhwelo i na titendara tin'wana ta vumbombayi leti a ti endlaka loko va fika ka makhwelo a ku hayi vafowethu na n'wina dyanani na vo va teka hi ku twisa ku ri vhele mali a yi tala aka vanhu mara lexi ni nga xi vulaka botbet vukungundzwana hi ya ku byi heteni byi ya ku heleni byi ya makumu loko hi mpela na hina vaakatiko hi tirhisana na maphorisa hi humesela hinkwaswo leswi nga ku endlekeni ivi ya mfumo na wo teka xiboho aka leswi vanhu va swi humesaka na vanhu lava swi endlaka va khomiwa kumbe ku tekeriwa leswi va nga swi teka swi vuyela ndhawu swi va ku swi ta hungutana sweswo botbet ni mi twile botomena cancer hlayisekanga inkomo sweswo mingisero munghana lona FM salet minute 2.5 yi nga siya ka awara ya 2 ya tekeni n'wana mingisero lo nhlekani aye botbet njhani botomena yi pfukile ngovo hi pfukile a cancer papa ya le ya tatana Lesofie botpet it's a politiki leyi tlangaka kona tatana Lesofie leswi hi nga vulavulaka swona i munhu lava yimaka na tatana Solly Mapaila a va twani na yona GNU leyi yi nga va na ku na DA se tipati letin'wanyani leti mi va twaka va vulavula va ti-veterans ti-youth league na everything hi leti dominatiwaka hi lava va twanaka na economy leyi ANC hikuva ri is a project la tatani leswi va nge ku dominate lava van'wanyani hina van'wanyani a dominate se i le ku balanseni ka ti-force ku twisisa ku support ya mina hi ni nga hlanganisa ku ANC na NK hi leswi tatana ri swi va zama ku hlamusela swona ku
mina ni no va ka ANC mara leswi nga endliwa hi ANC national le no forsiwa ku ni fane ni comply mara a ni tleli na swona leswi ya daswa ni n'wi twa ku a ni langutisangi xirho laya ni langutise ANC itself because loko n'wina mi kha mi rila mi vulavula na ti-qualification ku na vanhu vo tala lava humaka DA va nga na standard 5 a mi vutisani ti-qualification why ka lowu wa mina ni n'wi vutisa kambe ku va hlawule EFF swi vula yini leswi a zama ku hlamusela swona Buthphethe i zama ku hlamula nhlamulo leyi ni zama ku yi hlamusela ku loko a kha a vulavula i vanhu va fana ku na vasoli mapayila ku a hi fanele hi nga hlanganangi na lava van'wanyana a hi fanele hi yo teka va lava nga humaka ANC a swi antswa ku lwa na vona hi ku nyimpi ya vona hoka hi hambana ku cinini mara hi le ku riyeni tihlampfu hinkwenu a ka risavi rin'we hi lwela swilo swo fana hi lwela vanhu va ntima mara leswi hi nga endla swona le n'wina ni nga endla ka national ni endla ku swi va too difficult se leswi a nga swi endla loko a electa laya i swi endle ku swi va simple loko swo endleka ku ya votiwa ku fanele ku va na collision ku kumeka ku power ya ANC yo tala yi lava tisaku ku hi hlangana na DA na lava van'wana va valungu swa antswa EFF na MK because la hi lwaku kona hi lwa ka vanhu van'we hi lwela vanhu va ntima la ku humesa vanhu va ntima i zama ku hlamula xilamulo xexo nametiri valaudzi a cancer swinene nangona kwa umelerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula dzuma la mina nangona ku lulandela kanda ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi nhleka eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu